Bronya bosomia etosomia saneda etoso edu ensia enene 16th March 2023 no so abapa osima edu ebako dwumadie yi enamdi kaka ye no Asem Mpe Nipa kansapiane campaign yaba na ebono sese na santeman etwe yen na Ghana man etwe yen hwe na sese kwa de ewiase afan na nyina yadu efrise sese Sompa no yadu degeta Sompa du degeta enu ti wiase afanda nyina se wo se opa Asem Mpe Nipa wo Sompa 93.1 eye Sompa TV no a hey afedi degeta ne adro ti wiase afanda nyina tokro bia wusem bia Asem Mpe Nipa obete yenka na yeso ya boaw na wo bofuo adai hwe na ya na eduru babia se wokọ nam na wanya biu na enchechede no a wokọ se samba ye no de nso ani o ada na obi busa me na se na Asem we ha busa me de je se ye kopo bofo no ani busa no senti o se sa enchechede no ade o mo ba afie na ade bi wo ho a Ghana ha no e wo se uhu a uhu timi dwiri wo ade bi wo ho a uhu a e wo se uhu timi dwiri wo sanya hwehwe animu a e se uhu etimi dwiri wo anya Asem ketwa ena wobati omuna samwanka odifo Paul Kwabena David ono so agina adwa a enya Asem ketwa kra hene yire maame yabua akua asuama woya abrewatia no wabedu abrewatia bedu ohome toto wo so wabre stairs no yesa wo bo a enya Asem ketwa o wo bedru ani na wo so wabre me so onto ne bo Asem home na wo home kakra efiri se yaade baako ano no oba baako o show yi so ye krokro yaade yenko no anaja ye baaye ti agya mehwe ma ade yie mpasem bia ti se no hoteche made a me ho aka ti mehwe ma ade yie ma miti ahome kakra wate ahome kakra na sana bibia akoso home kakra mo mani suo bi nom na komanto ne yam mama ni suo bi nom ahofeso di ofa ne kwa ejabiu na ne ba no ejabiu nyame fa ne kransie yie share Chief Executive Producer Majumedie Bema Usu Kantan Kranka na boafo ekoba jesi na na ya mensa brampa sa na oyokoba kwaku yeboa eka producers inwa enya aseketo akra na mibunkum hine mon pike na Asem yo kaguma su ha me da form twe pike ne collaborate no be adwene o Oko MC awa emema we o madawroma o mo ba adwuma na ya ewo ho sa na Buffalo Soldier ima enso ewo ho a o mo ba adwuma David enso ewo soro ho na Tawa Media Company Chief Executive Producer na dynamic na Asem no de menyamfa ne din tudwa menene din komo wi anam din di betudwa yentotobo nko ho de enhwehwe dai wono na Chief Executive Producer Emma Tawa Media Company nyina hwe wo wachire wo so to ba ya na afa magamfo adawroma na me makeup no ma ho ofa no so ay kama manim tuntum no nyina aba na ne omuna samwa so atumifo te fridge na kono afutuo no mafa ose ya mame manim ye tadwa mame fa me hombo obi ani tia esa achechede na me hu nipa kro so obechire mu ane Kuvu paba masukitu omeji pebra na Osei Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo me ena metia dwam na mede Asem Mpe Nipa ekobose asase so anya Asem ketu akra omna samwa impomte sei anya me adum me ho ye bibia hye bibia hye na me fuze nefi o bibia so timisi anya fie dan kwa na bibia aju mitufo afuto nfa babo a unse yadwuma ye yene Ghana ha nipa ho fono se wahwe anwa unwa bi wo ba bi no so se bra me ba be di na wotwe oba na nyame ampata ne odi ba bosu mienu a na no ma esesa eno na oba no niku na yire ndi semina sie no so ti ase se won to semina
papa anti oba no so na dwese ne sa na wo ye dia no matoshimi dia me so me seminam de besie enti mituufo enti de me kan no so ne kwan so a du me bi a obo minimu a nipa ne bafura ba so se ofo so onye nipa ketua cha konwa na ateso no ano odin sa konwa we on mpanifo atena so no anya asem ketua ye waja ene oba afa ene dey omega eti se obetena so sa unye ni paketo a ene ne so bataka ne wahye no eni kwase nka de ko ba bia otena se no waprum a nipa ne beba no aba ba de opra ma na emomanya wo pe ebra aduaba no e ka adam kwanga wani o kwani nipa bi na dada no kodi aduaba no eti de bia me ka kyerewo sa nipa ne bi ni nam yene ebi na wo office yene ebi na ebo nsa ho eti obi betima dada o yenko one way ya Asem Beto tie mafutu no wate yo kwa bana bla David ba nempom kasim billahi Allah wahid wa kalam ane wa tawa wana de befa waji bibia hye na bla wadawruma ewiase na nkasa no Kristo kai ose se woni awo ne nanwa mo woni nte se woni awo na mo woni nte nipa otese wo obalo hwe onim se ya na opa ba bi okawa onsori biu tankrofo no ya hwemuye me no nam ye menkao bido ko ba bi papa so do ko bibi ti se sara ko ba ho ndo wura ho me nua ba sara ko ba boutique me da ase ne ye nam do akoma agam ho what ase to da nam no e economy kire ho siso me che olibia kasa ne ne ko ye number sabasa because me no mi na edi hine ye ho ofe on say tamu Kristo Yesu baye no senye senye Goliath edrum le bi na hantanya na ke ye ka atente blania na ko mu na Kristo Yesu fa wo mu atente bla bema usipi etita de nim eda ho na nim enti se obi e fe no brasamwa bema na nin to kama te se ko ben boa na nim mu ase o mu asamwa bese ba bia odi ba fa bia ni besi ade na otetem sa yesi enko no yo ana adai abodi yo yi bemma mi sifri kenwa na amanfo hwemi ye bemma mudu bo mo se mo sifri kama se ye pia no me na me ka kire o etu omno ayi Oforisuo me do na mo a ensuro because me ye frem okofo gibo aboabo me ko eje esa som ye na omno se mo de di konye ye yedi omo se modi koni munye yeba yedi medi koni mu a mikutan kante na nipa dom ko humia o to se bemma ni anani mu da ho nanim se obi awade yankopon onje omodi ayi na to emi no so fanto so ana kire say yes na tutu mi ntuma becha o tutu ntuma me re na mi ntuma unya wu ye kura be ye ntuma na efra twefom ye asodo do kama mi ye bemma mi papi jam rendi sa kasasa ko dia asem ni kasasa me wodi shemu ntuma di masa anye woni adim ni ye kan ntuma anye wodi ni ye kan wani mi wa ko tutu me twi manim da me maga mamo ka no me ba ko twi manim da ne ti wodi mo ye me anim wo yi ye kan ni bia ene se bia free Canada o ti ni ko nyame anim ni omno woni munye kana we die empasem show bi kana we die mi akwa Canada fo akwa mo asem akyerem ze o mo se woni onua wo mra samwa mo ntokwa no dana boatin o Canada abeta na sa de o o Canada I said open so Canada no oh da bi Canada me nkasa me no makuskus no me no makasa ko school me ti makuskus como uni classmate masa me no makasa ne ko ni makasa enti anko ka sembi ntu obi so do obi nkai Canada for me tie mintimi nkasa me ho fecha na nso ntimi nkasa ho o ba me ne ho fasa no kwa bi so no ya kase ya kan sema ya ka sebe asante a me asante ni ai sesenti no bibu sesenti no se tie asante fo nye tiafo yani ye wuntam asante fo nye tiafo what ka chosa asante fo nye tiafo
kwamna jana na wewe wache nwachi jai oh mbasa eni yenko yi ko we france man pontre ko le se on france ko hwenkrofo no no ye wura mu oh mi wura fi kuro yi kuro yi ye wura mu no yi man pontre aside honom ofri Burkina ko ne france so ti ase ofri Burkina ye wura mu manafo ko hwem mu ko ne ma o so ofri Burkina onu anka se menya Burkina we ya baby am do be kon kwa America wanu tu bra yenko me catch them me se menya Burkina ana baby zo yanzema into one kasa kura no akonwa bia wo se da ofre bia wo kopre oh bla wo kopre ma konwa yempre me am dedam fi adna wo kasa okay abrewati ayentie o impomte say abrewati amayi o mafiri me no na adwuma nsia impomte say nyame adom na de kwaso de me de kra makasa ahwe amdo maka mo sa no enye nesu nye fiada o me wan sa wa na sha ase wa na sha ase no am na ko wie se eti da manim ti se me se cha be abroti ayenko ofo so ma ya nchi ayetie fo nyina na ni ti se de totes achichi de Bama touch ma so o touch ma bama obo yi se o touch ma abroti ayenko na okay Jumaje e de Asem Mpe Nipa ana sabre wasugu so awutie no na ekoba ne se omra samwa ne ninwa odifo pokobra no dia omo de da bia de bachi bia ne da foforo de omo ye o enya Asem ketwa kra enya Asem ketwa na Oforisuo Aboagye me ne mapamfo afutu semu a enne mede ebre wo no eye anko your ship amafo ene me ebedi adanse se wona woti lake wona wowo zaji wona wowo Cape Coast ene womu a womo enkran ene tema no womu a omunim se ship eba na eba ebebeti a adie bi dadie bi eso ano ahomana no a ye de so ship no mani gina ho no eno ena eka no anko no na sa anko no ena etimi ship no ejina ho ana se ukoyagia na subonto no eba obi a ne de ohobia no wo hwe kwaye obefa so a wo de ahoma ebobom se de beya ebetumi agina faako na dwumadi a wo de subonto no akodie no wo ba subonto no ankasa entumi ensa enko ewopo so no enunti ene mafutu samu a mede ebra no giso yiwasum ye pa anko your ship enunti se wokọ afarefo no ho na wo mu echirechirem achirewo se de anko no ameka ho asem no eboa wo mu no a enye asem ketwa kra enunti se de eba enipa tibia mu ena odofo ewo se wa brabo na nkasa wo bono ewo se uhu nipa bi ana wunya nipa bi a obeso wumuo na empo nipa wo kra mpo no obeso wumuo no ana wankasa wo so wuhumu a tintim wase abrabo bi wo ho a eni kwan se ututu wunan ekwanim abrabo bi wo ho a ewo se wugina faako na faako na wugina no eye futuo ena yede ma wagina faako ana se obi na eso mu ama wagina faako se de krobia sante kotoko ka no se obi so obi abatiri ansan wo hunu dwom eno nti hwan abatiri ena wo so na wo hunu dwom na wagina faako na anwumire eno nti se ubebie wasumu a na se wakọ baabi asukase da se afarefo no eba wo mo hwɛ se wo mo ship no ankasa no wo mo dia homa ebom wo mo ankono ewo waf na agina faako eno ti abrabo na wo bono mame ka cho na anwumire ise edie be pa ene wo botaye afiwei 2023 se wo kon akwanim obotaye ne die be pa se wo kon akwanim enuti odofo se wobetumi akon akwanim a na ejina enwoma miensa so na watumi akon akwanim na wayenkonim difo
se wo beko akonim emfiem pinu ene aduonum yensan yi a na ewo se wo ma wugidie ekosuru ye papa dia tosumienu ewo se wo ye adwumaden hard work na dia tosumiensa no sincerity and truth ewo se wo ka nokre na sanyoma miensa wei se ubenya faith ye gidie hard work adwumaden ene nokwaredie sincerity and truth no sanyoma wei ekafu a emfiem pinu ene aduonum yensan oso beye nkunimdefo anoti me catch on anwumre se eduru baabia abrabo no aye bokoko yanimu no se wan bete wo shape ana wo koduo no yie wa bra emframakase bi efa ebesai abrabo no a wodofo wan hwe wunhu su yie anoti potokase mo be catch o se the ship with a weak anchor might fear the wind blow, no matter how giant it stands. Enuti se wan kono wan hwene ye na se emframa no ebo na wan tintim asie ye emfa ho ne baabi abrabo na koduro emframa no betumi abɔ ship no amana sa akonsuo no so. Adentina mikasa ya tentente na anwumre isa se eduru baabi na se ankono emframa bono na se ekɔ ensuo no so a na kyese wan tintim asie yie na kyese wo ship no ankono wan belt no waf eyie ya de ba nipa abra bomu a wadwe chiro sa wade no wawade o wadwe chiro wo se adwuma no uje bi wadwe chiro wo se sika no wanya bi enso so se wan tintim awade na se adwuma na nkasa won sa aka no wan tintim ase sika ato won sam no amanfo nim se wo ye defo ye pa se wan hwe sika ne ye na wan tintim dwuma dia wo dia dia ase a odofo usika no wadwuma no wawade no se ambete ewo waf yie ebesan abo akonsuo ni so obi o ha woduru baabi na se sika aba ne ho na obiebie adwuma wo manani nkwa adwuma ne ho obi o ha timi se wodi dwapa sika aba ne nsam o manani nkwa dwadie ne ho wonim se noa ne noa da so eno na na anwumre meka cho se wan tintim sika na se wan tintim adwuma na se a sika no betumi afiri usa ebetumi ase enti se egu komponi akwa akohwe ya chi a afarefo no beka cho se omukoko yinam ba na se omu be yinam no egu epona no a won koduo no won shape wode koye no wo hwe se wode ahoma ne besom yie se de be ya ade chi obesa beto na wosande akọ adwuma enuti awade na wo ware ye no amanfo ba pa amanfo so anya aware papa na wo hwe se wawade no watintim ne ye wo hu se amanfo mframa mbɔ mfam ema awade no eni gina na agu eti emfa ho se awade ni sika wom emfa ho se wakɔ homa ye kama emfa ho se manu nyame ama bi na emmom se wantintim awade na se yeah ebetumi agu sa ana wanya adwuma kama pa ama nanse obi aso ho aye fa yie pa eno nti se adwuma nim no wamu ade na opagya wo matiri na panimu kura ka se hey yaw hey na duru ba bi adwuma na nya o papa de o enya wo wofade o enya wo nana bi dia enya wo busuafo dia ye betumi ayiwadi amekom asa akodewo eno ti se obi adomo na wafa wadwuma bra ho ase tintim adwuma no ewo wo ankasa wo na ase na adwuma no entim se etimu a nyame dom so no ubetumi ya adwuma na che
nti adwuma no bet ni ye o bet ni ye na wo ye adwuma ni ye a wo bete so mfa so wanya sika se teche wanya sika se tenkom nenso so odi sika eye rough sika so mpedwe anu ti na krobia sante kotokose sika wontaban ebetumi afiri wonsa a na nwumre masem ameka no obi kura ti danchem se yenti aduofo so be meka no efiri se sika ba ne ho na akasesem ba ne so no wantintim sika na se ye ama sika na anka ne ho no ene sika no enintaban so ekogya no yentintim ye sika na se eye ebeboa ye pa Odofo menkai adwadifo yaw enrada said ye kumase edwa no efan ba bi hye no yemu se ye ho se omo ye omo adwen se omo kɔ adwuma wu omo kɔ digwa abafie entu omo tintim omo ship na omo beti ni ye na adwen kyen se wa beti ye enso so ade ni kosi ye mafo japade hye no apa aye momo yako enu ti masema meka che ona anwumere se wodofo yenhwe na ye anko no yembete ya shipu ye yembete ya wadie ye ye bete ye sikasem ye na ye bete ye dwumasem ye a sede afarefo no ekopo so eba won ship no won koduo no empo uko leki kura no a wo kura de du ba bia ye board bi enso oba obeti ni ye said ye be ya ade kye a obetumi afa enti ade bia ema brabo wokokɔ wanim na wunya musika no mesro na anwumre se ye mbeti ni ye said ye be ya dachi ankwama bi no ye bekoso na ye didi ho eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo pokwa bena bla medase yakupon enhira wo eneso odi biaba menchia Dana Boatin or Canada Edmonton okay Edmonton idin no ne techrema no ose mantra Ghana ha sa ha yefena beta yajitum Dana Boatin program na minim sese otie yesa yakode guitar dabi yenyanko yakode guitar ba yenyanko ye no o hwe ye papa Canada for no okay eti ye chia ne pa bra wo kasem no e kire sese be mpredua sase ni pagina ho a ese wonye obi mane so hu na wanti anto ese wonye obi mane so sisi ana wabeti na wotime pion kakra ana wajeje otata sa aba bigina ba bia ese wugina medase buru na asem wei aka me pa because of time a yefra control ba na ne manye 2011 na abrabo ni nyina asi na yeye hu bibia ne kwanyame nim na nyeye bra asem wei kai time a 2011 2012 me fa homa se ka me kume ho because me ni daso mini maami ni papa tina abrabo no na asi ana minya papa bi nsha papa bi wo sere so station one mo a eti wo dad mate ya masaba baka mi di mate no ka chem say o de me ko snappy akoji loan e dia mami ana o ko pay loan kakara to odnya di mami a me pay taxi no me ye ma dwe se obi e so mi mu dia ene me so mi gina ho na me nyire me ho se metwa fa ne so ama homa ne mu ate ana ne buofu ne wagya me ho ama kwakọ hwiase ana se me hu de meye etina e wo se me gina ho na me tie de obeka na me tie ensomo o de so me mu etime ba fom to me boase ma ne kura me sisi mu sanka kranka sa ekopem bra me fimu eye duro no na ohun se sanete de obetime gina bra etoda se wo enye obi amana nso sisa na so onye obi amana mpian wa na je se kodo no wo kwa na wo dua bi ensi nso nim enso dua bi ensi eti kwa na eko se be free Ghana na akọ ye ndie no se eko de ko dua bi no ma be twere no akase egina na je se eye ahoma ne kura no blofu di na se wo na chenye ankon
your ship and just say anchor ahoma ne din no na je say wo so nya obi a na basam oduro a obetima bo obi o de obi se bia kan hiafo kakra na say omo bra bonkoso no na bia wuso ne si no opagya de na gina ho ana se bia o ye adwuma ba ne sikasem swa na wonya obi a 7 produce o cheche no fa usikasem tuwa fa wegina wo yi se fa wekoto we ne beko na wotimi abuild na am na ko nanim ene fe na anko no eze brofo no modu enti message ni modu na se ye nyina ye fa amie hu se sabi obi ne so bi mu ene obi ayeye dia ene na obi so ne pagya obi na amanipa na timagyina naso ayesa wontimi free preocupa na se ye nwonto ama wontimi sori nyina wona so da enam obi so ene obi ayeye enam obi so na obi so di dem na wo ye kanu oboafo a obi so mu te se anchor your ship she ahoma so ship no chichire dua no e de ensuo bow enframa bow so chene benye kwana say na enam ahoma ne mu odin nti no ship no ntimi nyeda entwi fa so ana enti okay eti abrabo no ye hia obi ne nsem odin no be pijaye te se 21st clinic papa so odi for pokobla sisi no odi ne kon kakra kare na kia abrabo na ka tofom ban shaka nyankopon se tofie kwade ebre papa ye so ye sisi no ama yesu ye mu ye du ahoma na su ye mu no modu o eti entimi ma yesu ye nte e ba chota se e ma ye nte wo ko nyina no ahoma ne kula mu eti se wo to obu ase na se wo tie di ahoma ne beka wo tie direction na ahoma no betima protect you okay dem mo se wo yi wadwen se wo betwa fa ahoma no so dia ahoma no so dia bufuo se wansane a obeti amo akoba bia ese se wo ko na me das okay omna samo no vojo ya wabre wayade wabre pa school abem ayade wabre ne kwa abra so point ya lo edini mate ayade avojo yenche telefone ya hwefo abrabon me kai se abra ne wo fie ni ho ano ye kokuru be fe na nkase the lake ankase e do weekends ana se occasion day be hode pa na misua bibi free ho na de wo kan na mama kai nipa the way a esese wa brabo unya fapem bi wo wachi onu se no ma bi nipa bi yesi wo penipa ni suban ho a man position ana man tumi bi na fasika kan ona bemo de bi akata cha oba maka se bi se nipa edu me bi na se ehia na sa nipa no ya na ono de enha no sa o emu nipa otimi gina se sika bedi ni nsem no hu the way obi say sika na fa hu the way obi say nipa fa no sa nipa no hu na or respect ne pa na ye call ye no asema wo ken na akobi so akwa bi ekoto no ni misu ni dware pa na ono no kodo no oni kodo Sompa na di dua bi na to so ana board no wo yin se no otimi ko akiri enti ye nyina agya na ebusa ne se ne nsuo yi akwa yi baby wodu ache ne so tomu a omo se hwe ono ni nipa onim so dware pa wa enti okoba ya obeto ye no aden so ba bia eba e so de locky on locky woni bete no na ade na nkasa edai adu akiri to pale ade ne de basa yenya kofum no eni ne di nko se ne refi so afa de na locky nti na ni ba na so no no bi ante ade ne so bat na ade na edai adu akiri sana nipa brabo ete nipa hi atena ne akire den bese meka nyina ne se obie ni ho a wapa futu ho ne bi beka wonsa abrabo mu no tie futu hwe ye tie yi unse mama ncham papa jekum apostle yetimi chane ye ka da ben ya tra fidie so ya kasa ya mokata chewdin eyedi ntia e fapim bia ojato wo maye ade bia wona chiwade ena ade bia so de e de eboa no hwe shepo kakraka wo ken sa de friend ankoi kakraka wo
eduru osi no mo wanse ya no mato no mo dia lucky baby saa shape kese na etimi fa cars be de wo no ade ketewa bi na etimi lucky no a enko eti ya de totu nipa bra bo ho a no matter what say wo sika ye obi wa busua mu a ofosu woni kapre but asem si na de ni di nanim wanimu a ade kro na de yetwa eti ne ye ka se saa de we na wo de abeto dwen se wo so se de kra na ese so hwe wa bra boye e ma sika ni wanimu kan e ma wo no ma bi a wo e ma wo dan bi a wo dam ene wo hwe ye friends TikTok ni ade a ye ne ya sofofo ne wo mu asebe omunye nyamsomfo obia si dan obia toka no de abeto so no de kire ama ya yira afi nyamsom no ye ka ho asem se me ba akwa me ba na daja me koso me kona ye wura fi etu obia nya bibia no de abeto ye me amene me a ka matoni edan masini ni wura fi no ho ba de ka nyina ne se ye won krofo bi omusi su na sa japade no more than that enne omo enti ade bia no e woni fapem se owo bi owu ni bio ene ade gina ho se sa anko no sa ship kese bi te se Titanic sa ship the whole world em said that be senke ye no ye nya bi biem na enso sa de ketewa we ne kodu a ye de loke no enti obi bia na wo so se de e fa bibia mu sha hoodin mu sha na so wo sika wo na so fie ye kan obi nka bi oboa ade ketewa betima loke ho enu ti na ye ka se aboa wo so no osono kono mu nsu a wode ne nan etietie nsuo ni mu a hu nsuo no edi entira osuro koto anwe anu akonno aboa na yedai akɔhye ne wenim eti de wotie bia no ɛsɛ ohu sɛ ɛsɛ sɛ wonya ofapem na sebe shape kɛse kora no yɛde ahoma ketewa bi ɛna yɛde de dwoso no ɛbra enko tini pa hwa bra boye na respect mba ne tie futuo ofoso me dase okay abrotia Oforisuo be ma me das na menchia yetiefo ne ahwefo nyina wono mo hweye e wo Facebook Sompa 93.1 e na Sompa TV Ghana YouTube no so eye Sompa TV na Oforisuo Peter Asafo Moonlight ye chia wo se ene so de odi aba no eye papa na anchor your ship said de wasi acheche mu de akere ye no se ye nyina se obi krampo hu bi pen a ya fa ne sedra ya ahoma esoso ete sede wo to dra na wende ya na wonum so mu a mutimi nwan ya na mato na etimi akọ ye ni ye na ya de ebo baabi a enso na no opese boat na na asa wo ship no ejina na Oforisuo be ma se wa anya ne sa wo ship na na asa wo hyen no ana asa wo kodo no ebetimi asa akwate se de na omo na asa mo eka se enkomodie mo ne be ma bi ye bi wo anka ase a enkomonti na ni ama no ho so ane de ne koye na ye dro anka ase de a ho no nsem akotena ho aboblapping me ma bele o kete o se wa ma me so wa bele pa ho so se ma bele eta be se me ye ya ma obi emu me ho akonta no ma bele kwa chiman ekura bi hye kire ho ba bi na me so me ye 1212 bi wo nti ma menchi anti Sharon minim no ya assembly woman so da so tie dwa so dia wo ne bros unit committee for ne nyina ne park no enchen ho teacher wo mu nyina ya chia wo mu nyina ne sankwan ne antemagemo na Oforisuo se sa anko we se no se eniwo a anase se wanfa anso wo hye na anase wo kodo ni mu a ebetimi akọ ya ade bi a ebese wo hyen na na ase wo kodo na nkasa because kosa na ebetimi akọpem du nsini bi a bi a ewo ensuo ni mu ama na timi asei ena bio mu nso no se wanfa sa anko no ana ase sa ade no wanfa nhye okodo ni mu a ebi wo nso so Oforisuo epoaso che anase lake he ya kan lake Bosomtwe etoda bi a ewiemu nye ewiemu ta asesa enti lake Bosomtwe se wokọ ho aye wo bre bi a nitimi ye se tum asochini timi bo party se de wakọ akọ epo na na sochini ebo no enti sa wokodo na na asa wo hyense wa anya ne sa eno nso so ebetimi ayede nakọ enti ni nyina no ye kansi so se
enya sa wo anko ne nko ana sa ade na wo di som ne nko a na mom ye hu se sa ade no nso no who you so no at the right time and at the right place ye wo enua bia ye fa like bosom twenye example ho na ye de ya ha ye ben okwa wa ya omo di nua sisi lake na no eno na ya na wonom eta de saa chain no ebom ni chain na eso saa nko no so na ya na womuta ede ebom enti sa wanya de ya solid ana se gina ne na so ya ase tintim na wa mfa saa anko no amomo a ka hu se wo ye ne kwa eframa na sa so che kakra bia na odin ebo a ebesa atwonko do na ko enti ene time bia no anko no so no e wo se hu se e ye solid gina ne na so ase tintim afen so bia mo so no ya beka ne se ye dependable ya ne ho odin a wo no ontwene wo bia eno so yen hye no so ho se ya hu se ade na se anko no ye dependable ya yes using ya na se de dwuma ye so a yen forget say bia ahoma ne kita wa na se anko ne kita okeke ne nti no wanya se wo de abo ba bia nti wa wie da bi wan hwe ye na mframa no den enso ba eno so ebetimi asai enema na ye hu se right time ana se breast no so no e na ye de ebo ho e na right place baby e sefata no so e na ye de ebo ho ye famra nipa blabom e po asoche ebebo e wa brabo akwantuo ye awutuo ni mu da bia ya na meka se obra akwantuo no anasa na mo na ye tutu no e kwan no aye monchemonka e kwan no ayete se zigzag wunya ne ten enti na se wo free swame Sompa FM Sompa TV ha se no me kokejetia wo be hu se wo be fa ekwan no so a na emom wo yedu ye friend sen swame police station ana se ye kodwom ho no asa wo book evo kakra afa udu run about no so a wo sa be wo be sa be chia kakra ansa na wo sa kokejetia no wasa tie sim akoten enti ekwan no aye zigzag wunya no tote sa enti eniema bi wo ho a eframa bebo ewa abrabonim asoche nsuso ebebo wa abrabonim na so ni nyina no ejina wo nipa kro no anase wo nipa su ne so se wo behwe ama niema nyina so atoto ye ene se wankasa wo hwehwe wo niema ye wo na akwan so de wasa wo ye no woni brem no ye no woni brem hwe ena wamfa wo ho anto nipa so pi anye sa wa abrabo no wuntimi enkoni ye ewo mu se yesi obi anase yeso obi abeti ansa na yehudwom de na so bre bi wo ho ahwe no wamfa wani nyina na sa wonam nyina nkoto obi so bible kra se no menka obi a wode ne ho to nipa so na sa nipa kro no so ni hwe enti na me ma mekasa wade ameka sia ne se anko your ship na wo anko wo ship no so na wo anko no very well na wonye gya no na se menya homa na se menya sa dade ne de che bia soso ntini ba bia menya bia nam de bo enti abrabo no se wanye na wantintim wanam wase na wanhu ansaike wo ho se enema pi na wa abrabo ntini ya na du bre bia obi wasa wase ma abrabo na fe de me de ahoma kora kwose me kwa no mekome ho e se de sofo si ofiri Libya ba ya kwanto oso ofira kwanto mo ba ya na ne ma ye basa ma na nkokofa homa e de Libya kwanto no so ya kwanto ebi wasa ma me ko fa duro enkama no obi wo ho se de ma bre afa wo hu ne ho anu nti no de beba na adwemu bia no na wo ye e wo se wankasa no utimi cycle ho utimi to ho fo wankasa utimi to ne ma ye na wo sa brabo na ne ma pi ne wom e da wom anwuru wom sanso so na sewe e wom esu wom ne ma nyina pi na no e na e wom nti no e ye wo e na obetoto ne ma hu sa yesa me de we sesi a na me de we sesi a ye ne sa ya brabo no e betimi akoye de amafo so me dase. Okay, anko your ship. Yentintim baby a ye wo ye. Yentintim ya wade. Yentintim ya dwuma ye. Sike kura ye nya homa so asem. Yentintim ni ye. Na se sa yo bamu a ye betena wiase amemu ayede. 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31. Hello, phone pastor Mamadu, no better for. Ya Jo so obapa. Pastor Emile. Anti mi swame yanko yanim. Pastor, for the make and say. Abrabodie.
ayo hini ye bi di de bi echi obi ka so okuku no ho de ho kire no na taade a owu gu ho no se o ko wu no so ye so obi ga ahomani mu a obi su bi ho no mo si ye ni na menya taade no no so fa de o ko wu na taade no enti yen hwe se anamo ne de obi kan no obi su be bi echi obi bi bi echi tu fie kwan wa san a obi vie etrawo enti yen hwe na futu na mo de maye no enti na so kem na me hira mu nyina Okay. Hello. Voice of Emma. Majuani. Good evening. Majeso obapa. Mama hoya dire. Sompa ani akatua panti me hoye. Kedara dia se. Na me tia be weti na me tia omona me sopo. Oh, and Asem wo pen. And me tia be dia me ka ke omona se on tin tin wo sopo ntam ye. So na wa akwhwe ase. So aha. Aka me kan say no pre abrabo ne de e hwia se we ko obetini betina to wa ba be to we abegba level 1 anana wo no ntino e de wuwu hia ye kan say gidie munya gidie a obetini afan afrodiem akwa se tuntantanso okay se de se tia ye etika ye na se we ye ni nyina anyeke ebi de bia ti se de na me ma ne kan it's na obi na gidie be na tu na de bia be fine no mo no de so one so me no so put to ahoma na be fu abu kan so na so fu bi anya hu ni so hello Baby afrefre udin. Hello What you make kan? That's fine. Baby afrefre udin. If I saw your friend this I respect you na. Okay. Of course you be man. Get a master or monster my ana with the my get ya from him. Me no fear cry na me pray me say me do fear never be team of put some the other must be brave. If you say the wo bobra no be am na ntu ofo. Obi anywhere we are so what pray put you. Enti da ni da no tie tie mu nsem ya eboa yen. E ma yen fie hu ba bia e de na ide. Ye da must mon koso a wo de mu yemu. Na me won shram. Na wanya moke. Amen. Hello. Hello, Foso Mario. Peter nie. Andu Peter nie wa Safulai. Jo. Me tia mu nyina na onye me tia pa na se onim kwachi ma de a ene me gine nuru. O se me so onim kwachi ma de ni won kai kwanta tonso. Jo. Ni di mu a. Na tema na wa kan de na de che de bia. Na ababo no irize nye nzeta. If you want to know what you want to be, you need to go to war. And then in Media, you are very quite with your catcher to go to about the pineapple. If you say, you must have an American of age mother, or project a Janabeti could take the church in Nika on the book. And then you have a system of master movie and a salon. Long as you can't tell what I know with you. If I say when you're so good, and never the iron sorry, you won't cry and can't just say depending. If you may share that one song. You Okay. Hello. 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 Hello, bonjour. Yay. Rapani ma joy. Pani pa majoso. Rapani ya dasi. Ane program anyi de maye. Amentia me ma me ba ko anti comfort. What you say? Central market. Me tian pa musu. Me no fona mo juma mai. Amaru na ka say. Okay. Hello. 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 Omujina so I am very hot to papa. I am very, very hot to papa. Hello? Moshe Homan my hello? Hello. Udin baby afrefre. Hello. What you mean kan? That's right. Udin baby afrefre. Emem di no kujo space ni. Akwadwo yentie o. Birthday wura. Etiamu amude wo nyina.
Lisa Michelle. This is Joe Michelle. And some other 2 days. But I mean, come and tell them, I can't cut it. No, my me papa will call you. On the Bill Kindness. What is your example? Nancy for Nancy Town. A foot to any boo. I Nancy one teacher, my edition in winning. The woman I demo of my idea to home idea. That I ship okay. No, what in the past, no, whether only me pay. I try to pay you for my German I also. But none for which casino. What's in the door, according to the power with you. Chip or no, I'm Brazilian, and then I get you on Brazilian, and go to the boa. Okay, British. Then I get the one. That's it. Okay, birthday, Urano, no, could you speak? Hello. Hello. Udin, baby, I'm free. We do the conference. There is about the conference. Okay. Not so better. And I need some of my sister. I'm with my small girl. I used to say, the team of football now. And my team, I am also bravo. You need a phone party and we see with the whole radio foot the whole 24/7. I mean, some again. Okay. Hello. Hello. Hello? Hello? Good evening. Panipa, I hear now free Udin. Good evening. Hello. Meet you, pa. Oh. Hello? Can I do gas oven? Gas oven, papa. Bafofoso asonjenka o. Eka susum. Opani bi ya na oye program awo Sompa. En friend of mine e anima me why. Wate on Canada. Ka chene se ni ni akatwa ke bi se de oye ma no le so na nipa. Ya me shira ma papa. Na papa o mo no na sofo me chia obi biara. And baby out there fire no. Adi no say. Na papa ko o ma ne book bi a o nhwe mu ana sese. Na dey medimu ku school. From Monday to Friday. Obeti mama ye ni nyina bi ama ya fa bi e dey aboye bra. Yanko ko nhira wate. Ye o shiri biara na me o nhira na me na ye wa. Ti ase. Papa tare be dia ko. Na ma me afra ko ma won ko ni agura nyumro. Nti ma me ncha oboa. Obi aketwa ke e be gas ovilie. Pa crown pa na me nka ho pi. Nyame ti ase ke ye du gas oven eno no. Hello. Lines no emuna ho papa emuna ho. Lines no enna ho. Yade ofre no nyina ebesi aha yade ofre no besi aha na ye lines no ha ya adwene kakra na emuna ho ha ya adwene enti sabre die na yade dwumadi aka no nyina da eba aba beto so enti ye meka cho sese ya no Sompa TV ye wo digital Sompa TV ye wo digital enti upaye ya sese wo mre kra no watwe abo pepe ewa Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana na afutu semu na ye debre mo no na de amanfo akosuku papa enya asem ketwa kra eno ti yentwen MC afo no fa signal no ema yen na enwoma enko kai na enwoma enko nanim eno ti yese anko your ship abrabobia wo bobia no mantam no abrabo a wo bo a wani tua pa se ya abrabo pa no mantam no na de wonya no entimi enfri wunsa eno ne anko yourself no na futu sem na no de papa awaresem na akoyie ede amawa
eno ye behwe se obehwe na enwoma akonkai ede ama wo sede be ya ubetintim ase na awade no amfiri wonsa saa ena dwumasem enso etie usika na wunya ye no utintim ase ana uhwe ni yie anko your money na enwoma nkonkai ewo wabrabom emfa amount akato ne bro na ye ko TV ne so ye besere se ya momfa signal na mame ewo talk back nim ye besere wo mo a na enwoma enkonkai emfa emaye enwoma enkonkai emfa emaye ye fa one story and sana any via dot education edin komo ye ma one story and sana any via dot education ebedin komo ye besere se wo momfa signal na mame no okay Yama hwefo nyina akwaba eba Sompa TV Sompa 93.1 epepi ya na metai ede edan metiefo se asisi samne apo menteme ho ase na odi bedan Asem Mpe Nipa ya bepe ne poma sibire na ye de ama ho na adwumadie ni nyina dan nya kamfo no ya asomdue abua no na ye pese ye nom no wasantemam Ghana eni wiase afa na nyina enti asem no set se de odi ba ye bepe ne poma sibire na ye de ama ho adwumire yi obete omno asamwanka odifo Kwabena David ono so ewa ha ohene yire maame yeboa akua asuama oya abrewatia enso ewa ha anwumire chief executive producer madwumadie bema wusu kantankan kan wone ne ma no ena ahyese dwumadie kama na anwumire ye de ebrew ekoba jesi na ya mensa abrampa sa ena oyokoba kwaku yeboa ono so eka producers yon man PK wono ani mi bonkum hene ena anwumire mrantie yo mo MC aho wadawroma ena behu ye Sompa TV ene social media handles ahodo no Facebook and YouTube no ubehu yan ewo ho David boy dwuma ewo Sompa TV asoro sa ena ima ewo MC aho nana yaw eka ho ena Buffalo Soldier wono abrantie 10 gram kese no Buffalo Soldier no abrantie we eno brasa makana se na yamiziro Buffalo Soldier abrantie we na aki ebo adwuma o TV ho papa kofro bofo mpa ba ma so keto am yi pebre na asa ya Aboagye Oforisuo ni tifosuo me na meti adwam na me Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so a enye asem keto akora agrodehu agrodehu no da ko mechirase empanifo agrodehu no empanifo agro papa ma me wakwa aba oba pabra wanim kakra ma me ebie wanum kakra wate ai ma kasa no enko den na hade ye de ani bre ni wura dan obi anani abre ne ba ha o frise wo mo beba nyina no ya na amanfo ewuro won ka wafo abati me mo akwa ababiem ya ejoda empom te sei pacho radio dom me ho ma me udin de sei me pacho ya fla me akoso afie me pacho ani akoso afie firi hin na ba ye me pacho mi flofon se kokoben anwumire wakosem ne sen odi abedan ese ye moa o me pacho anwumire de edene enso nya de ne pii kokko masem nyina ne se mi kuna menene te ho ye fra ne Kwabena wusu ne dina dodo pa do bia de ne mu no de ene abokoba menena ware ne ye ware ye no ebe enak me fan say last year si June mu na Asem BC ya na semesi ye nyina ne say me sorry anopa na aduane ni fie ena me ye se mekwa akopa aduane aba nti mekopa aduane ba me be no oda konwam ena me se papa Kwabena ene de be yiro ene de ska de be no aduane kora me ni bi o ena wo ye enti ebo otu ena wo sorry no kotu ka ena wo koye enti wa mefia da ebo be 5 kobo 6 ena me ka kira me ne ba ketwa se oska ka kira da se ene me anya ska no aduane nti wo ba won twaduane enfemro no wasiyo no fra akora nti wo fra no no wase me ba meto bia ba mehwani mu a bo 7 na o mefie nti na kam sika nyina 5 cedis ena me de ma akora ne se ne onkoto de ehu 3 cedis na nka 2 cedis no enfemra na akora ne koto de ehu ne 3 cedis nti no kurani tama me frafuo ba ye be tu no me gele me pepa nso me dia me anya duane ani be 30 minutes na me ho woso na asede ekom bi de me kase nti me frafon be na me ho no gele ne kakara diye enti bo 7 na no ma ya na akora ne frɛ no ene o ka kira me se onam kokofu kwa so
enam se na sabra nam kokofu kwa so de beda na kora ya didi enam so sika na di 3 cities fa koto di ehuyo na kora ne koto di ehuyo 3 cities wa anto na manka ho na kora ne bediye enti mehwe animu a be 10:30 oba ye ne yada to oba na me da no se maame be serve me an memuya maame me se be fema aduane ma na me se papa kwabana ene manka se miniskenti menu aduane ene ma no aduane o ehwa no ofra ketewa no maame na bema no onye adwuma me pa cho wa ye adwuma na omo akonhoma ne de da aye nsempi tema ope no obo na nukure ne me maame te asenti woyi wansi de kura na menim kwa ya mefa so a me nso me di bi beso so se de me maame benya aduane adi nti bia me pese me maame behunu se ya no aduane nti de obeye bia no me de ma fa ne saa waye ho ade me pa cho waye me ho ade be 17 years woni na wo sei me pa cho me na wo mienu okay yantu ankomo ne so nti akora ne be 10:30 oba ye no onyane akora na akora ne be 3 minutes na akora ne di sun ba na so scanner de no se ma se da akoto fufu yo na metena ho akora metwa 3 enso wotiantia me se na mo eguso mate bia wi so ma me nti na mo ne benwi yo so papa tia na etiatia me na ma sore na me se awuska se me ka kire so okone se aduane a eni na de asa eni wa mu ya ntimu ya no beda da enam se gere na me di ye nti ada na me butu ho sa na de ye na me hu ye mbasa nti ade cha no panam si da bi ensu ya mu na mankofo maburo bi a masesi anso aburo ne besai nti me kofa aburo na me be fie na me woro me ho na me wo mu ho ena me ka se enu ade me wura hu ye o si obi pa mitimi ye adwuma nya sika obi kura timi babo me ho besia na da ko pa ma nya sika no aduane na ekoma de me ne ya da kom na susuan pa se me no tifia hai enti se de bia wo na aboma no obu ya konhoma enti nkada kro pa ma nya sika no aduane ka bebi sam se ade enti na ma me ma no aduane ayi meyi sika to ho na wa no aduane enso enam se me na megbo akonhoma kesi wo fia henti da kro pa ma nya sika no aduane hwese ma da akoma ma de efie ho wo na abo akonhoma kesi me pa chwa na akonhoma de enti ukunu da bi o ma se akonhoma oni se bia ene meyi 10 na 20 onu de bia wo ye adwuma na se adwuma ne ba na so yi ska se bia 50 cedis na 100 cedis ya tema wo pe ene wo sa ma obi tam wo pe ne sei e be ho se 1 week 2 weeks kura onyi media me ya na se me ma meti asinti na me ma me so se bi wo ko nanim na me ma me so ehunu no ma ya nti ya na me mpese me na hunu se bia ye nya ska no adu etu oyi sa 100 cedis na itimi di be na watwemienu me ka kira woda me ka kira di adwuma na wo ye me pa twa me ya meko na me san so etoto meko ne enkunuma de menya bia metimi de barrels course eti se wo hwe ukunu na konhoma no na de wo de soso na hwana ne sika so da ene ye me a wo na usika so wo ware ne mfie se ni me ware no pa ye oya me ho de 17 years ni na me ne tena ho de almost be 25 da sa na obo na konhoma na se na sen ya efiri so ware no ba cho sa na wote na akoye se asem ni ni mienu nyina ye adwuma bom woni na na toto meko no meko no de wonka ho ye na de adwuma pa no ye emeko wo ye nyaado wo ye nkunuma wo ye buro nti ase ye afuo no na safuo ne ba na se wo ba kon homa na safuo no eye se de ye kwa eno ano na se de ha ya na ha me no se ya ye afuo na mafuo no aba no obeya kofa asembia betoma man tokwa ba ese wo de twene mpana ti wo betwetwe mpana na wie na eska ne besa no wo ha behun se na danfo bi a no wa ba beka na wa besra nyabotre awale de sa ne se nipa na ba beka enti bire bi kora yesa ma wo ja me 7 years minini ja ko fa wo ba bi se wo ba ne ye boga sister ne se ma wa chance wa burochire ene wo ko fa me efra na kosu emu wo ko fa no ene wo ja me enti wo ja me na 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 minini na sifia na metim enti a kire na ho na ye new site anado na me sole abadun so na me hese premire egu ya kwa no enti abra mitimi kumu wo woni wie na msi da bi se manhwe ya mewu because anado pass ya premire gu hade ena me yi me no manyina akotene wo woni ba ona ukunu we me pa cho no akoda ga ne ho enti anado me sole abadun so no ena na premire ni egu ekwa no ena me yi me no manyina akọ me ma me ho anadwo no enti me kwatena me ma me mo hwa almost be 7 years enti a kire na ahwe so ma no eno ono asa di dwatoa e ba ye nti na me wofa na me se me nwale na me wofa ba ko pe emfie nson no me pa chan o tetena emfie nson me pa chan ani ma no pe ma no nyina achi eno be pa cho sa age no pa me cho ni na busuafo nyina na ba ye ena me wofa se medical wo ba ko dada ena me sa kwa ware no so me ne asa wo ba ko enti wo mpene e ma me nya aware no because of say se me e da ni a me sa kwa fa be ma
obi be ka say bi kura me na misubanye nti won pene na me wo fa ye ya ma ya ka asem no na me say to kwotena efie na me ne si no a na me ne ti mu no de wo ya no wo ye onsesa nti maye madwen sen ka me fa ne say because me hu say ni suban no e ma asam ne de nya de ma me na nim say fa ne say bia so nye eno de da e ye no kore pa maye mistake bebre sesi a no ukunu no na kwa umabo no eye boapayo anase wa susu se woni bi eye boapayo sana me hu say eye boapayo eno watimi adi na chia enfie dunson da enyasam geto maye mistake bebre enso enyaba maye mistake pa enso enyaba gostam okofa again na wogya me ne de na wo senka megya obeka yenka megya ya kire de kura but ne nyina mu no me wo fa ante ase ama me wo fa ne so a wa ante ase na ono nso wawu na se say de ope ene wo ye se say atennie de ayam ya kura ne say se de wo si di matemu fie ho no se me die ne bi ne say Sunday yi kura se me twa tentene ni nyina so a Sunday memenda no ena me ba peni no na wawo nti wani ni kunu wa ha na akwara ne yare ena wode ne be oba na me kwa yi ase nti be ma na me ne wo ye no ena me ka kire ne se no akwara no wanhwe no me ya na ma hwe no nti se wawo dia na se ne ba yare dia eti se dia akwara ne kostu nti ubeto book nti sa akwara ne yare a wo me yanko no nko hwe no nti ya be na akwara no no wode ne dadam ena wo wura ho ne yiri nyina ne yiri nua ne ba ho ena ne yiri ne yese wo mu kwa akwaboaboa wo mu hunti wo mu pentem enti wo ne yiri ne wo mu pia ye na wo mu koye na na be ma ne frafuo mo ne me baba akun frafuo mbaaye wo ba ye obeto boy ne wodam ho ne de ene ye wo se wa bedi me ama wo se wa edai wadi me ama me ba penne no gina kwa no ye refro se de ye ote wa bedi me ama me ba penne ne ete ene ye da ehwa obi amama straight na watu punum e de safo akọ etu she dem ho na me wani mu e na da ya me ne wo mu no watu punu nim e na de safo akọ na me frɛ ne nua ba akọ ka kire no ye bo no a obedu fie be 8 ansa na obebi apono no e na me ndai eno nso ayikwasi ade kyin kwasi ada masola no pa asi no mawie 820 ehwa na osa betu punu nim me si no mawie ya me kodware na ma woro me hokra me kodware safie ho na ye onini mienu dia no okay ena ge bi be fra me so ma me si me mehwe ne ba na nsan bi agu no ntime mra mehwe ma no na me kwa kwahwe na ba me koba ye 820 be me fa nsem di be 3 minutes be na wa besi mechi atopunu nim me fra na wose me wo be kwai ena papa kwa bana fa kini bra me na me kwa kodware kura me san kwa kwasore me ho nso kura mponsa anye enti fa kini bra me da obedru fie be 4 o'clock entume sini timi bo mi musa ma ne bo 4 ansana oba bedru amenya kwaye dwale ye minwa ba wo se be man otimi didi watem atemtidi ni bi ni sen efisi pese enya dance trodo Sunday no a sa no ena wose me hu fi wutimi yi oba papa kwa bena no mi donya me da mi ntwa ntronto ne so da wutimi yi oba hu fi me se hu ofi aboa wo ma me twa asiri wo ma me twe in fact papa kwa bena sema donya me na me ne me baketo na wo ho wo ba ye na already ne so no catch was say wasisi me ba penni ni wo fie ho me ba penni na o say o papa be fie ho nti wasisi ni wo fie ho wasi ni kunu so me fie ho e na me bra so me fie ho na me bra be fie ho ade besi de o ta ka kire me ti o ka ne ma fra ne bra bi ne ma bona mane ama ne bra ne kura ka chem se wan hwe ya de besi no se bi koye case ya enya de de ne ho be che no e na Sunday me ka kire me bra se bra me kunu si fie ho no wo hia wo fie ho bi ne se wo si fie ho de a enya de besi no enya papa no ne me bra ne kokun ye nti ne me bra ne kokun ye oba ya me wo fie no maka jimifo aba to so wa body magimi kurase ni ba me pe wan ka wa ye sei hwede wa ye wa dwene me ho a wa fon hwede wa ye wutimi ye oba wa jim ho fi oba fi atisa wo ba mu nsamu enam se bakwa bana me da ase wonu wa ma ye sei onye sei nana sebi wo ba fa me kra na me sua no kra na nye sei nana metie ena ne kra na me no to nye sei nana metie o ware onu adi mfie sei pa cho wale me die no kure ni na me sua na me wo be 33 34 mo ho na wo no na ni afika na wo be ma pen me pa cho na ma ho ba ko okay na ho ba ko no obefa me enti chasa said this say atemdidie no esi kwaso no da anya dia metimi bi ofi say ba na wo kofa no kora no sese duabo bia be wura ntamo wakwa kofa ba ya bi wo ye ho le ma na wo fa no so enye ba ko
na ketwa bi a wakɔfa no ne say mema behu no akora ne se mehu na ate ne warning eye ne mpena ne mpena no hwa wadi mfie sei o obe wakɔso na bi a be 33 ne mpena no na okunu susu a wadi mfie be sei obe 59 60 die na che so okunu de say aduane na opepa because me aka kakrab na me 50 years aka be 5 months na me oh em so hu ofe ena wase ge ne say me ma bete ne warning enti wofra me ba na owo kuma se ha no ena o ka kire ne say on ka kire me say ge bi se me ma bete ne warning enti se me se me bo ne dua ko no enti so wan ka san kire me ne se wofrafum betu me fie ho a ena me se enti me ba ne fram na me se mommy me wakofa akosu ye mokro jam 7 years no ma hu ge ne kra ante ne ntesuo na ge ne kra ante me ntesuo da enti se na wakofa sa akola we se no ena me ko hu na kote ne warning enya no kore esa me ba ne bu afu sasam ne ba ya che waka che me se me nya botre na me me nya botre amakote obi wo ne en wo frafu mu ene da wo ba no enya sam ketwa bafo ate se me po ba wo fia ha me se me po ba obi oso ye oba eye papa kwa bana okunu no do nyame mi po bi oso ye oba a wo betimi akasa wo fia ha nka na die besi fia ha se nke me kyira ne papa aboa wo bodi magimi kurase ni ba wutimi ye oba wo ye oba me na me se me pe akora wanwe akora na me se me kwa akwa na wo fa ho bai me se me no ni hwe ye biew wo ye kurase ni pa wagimi oba fo te so ho fi me na me ka me se ho fi hwe de wa ye wa fon me se onya fon ne afa na be fon kese pa enti wo kwaso adidi matam na afi na me ho metinti ni ma me fa ya na metu Yesu ni mejifu ni wo matu nyum ne sa che se onyai afi na ehye me so che se afi de o ye no na me ho meti na me se papa bana me be wi ase no ma dwen san ka me pese me no mienu entokwasam ne yi bebem dua bosa pa se de wusi ye me no e wo se me bodua e ma hu me se me nkwati wo bia wo ne me kan ye che se wa mu ya no de kasa ko okrom enti ye kakra no wafiti a oba no afi ofiti oba de wo ya afi na me ho kora woso enam se me paasa me makoti obi won na se me nkoti obi won na pakwa bana de to me so pa na so oba bi de to me so sa me ma bete ne won ya me nkoti obi a won ya ena me frantoa na me de sa me ho because me tubo dua ne say tubo dua ne say se makoti obi won de a na nantoa no onya me ya se me nkoti obi nso won nso a se ne me ya na me de bo ma me ho ena obi de to me so na say ye no kura say me nso me twa nkontompo se makoti obi won de a ena me bo ma me ya me ho ena wo bo said you be sound ho na wan sound fa bi antoa so yeah bi man me na me say nipa kro ka kire no de se me kan bi an kire obi na nipa no e de to me so a ene ya me a se ne me a me wu ya maka se ne me a me wu ada asamia sa na abo no na onu kunu etena ye no wabo pen e bro de omu me bi da ne ma de ene wo pepa enti mia na ya ne mayi mani mia na ya ne mayi mani se asam ne ba ye ne season no 19 June ene wo sha ase so be kwa akoda baabi enti first kro akoda baabi no obe na ba ketwa bi sanse da ene wa na fie na akoda ahen ene wo sei okọ ekwara ase na okọ ye no wa nya mutu ama me nso me ne nto me nim baabi a wa ye kokọ obi a wo baabi a okọ ye wo se ne sister bi na soma no ena me de me man ka hwe enti firi ho 19 March na ye benada adechi ukuada ya wada no start so obeda baabi bosume nkunu ni 6 March etwa amu omo ma kon homa da onkasa me ho da bi osole anu akoda ada obeda fie ho no so da obebie TV asisu sa woda wona na de ache me de ato nko ayi na danfo bi a wakofa na betene fie ho boro wa yi ya me ya no makandeske ene papa wa mano ada obeda fie ha wa manda bosume nkunu ni wada ayi efie makomako na fancy fridge wada iso wote se ma ba ho se yo minim ene wada efie 3 days aka ho makomako 24 na onyao me pa cho de eti se obeda fie a paso nkomo na nyoma koso me pa cho wo ma me ho kora be mfie se ni bosume nkunu ni asem ni si ye 6 March June na asem ni si ye ne de one me na ebesi sa abiri me pa cho ani ye ne 1000 akwa kora won sheda mo no ne 1000 kora de ene wo ma mi bi nso da wa bie na no aka cho so mpa obi na ko fie me pa cho wo mi na no de o mi ye no se de oba ye no che se last o ye sa na mi tu ko ye no nti wo sa pese o ya na ma se tu ya kwa na maka chen se ya kwaje proto no mi ni mienu na kwaje proto no ye emeko ene ye de kwaje ye nti first na mi so ani magimi ena mi tu ko ye se sia mi wo mu di ene o de grade bubu fie ne kora na me sa abo apata atene munya de ya se pass metu de mi ntu ene nti se na ato ne ni active de na nsense so opie no oba ho na me ma hye so obedi de matam oba pre
sesia no waye ho ade de ekosu nyina wabo abusuafo amane omo sesei me bo abusuafo amane no obi ade obi aka ne se be ma no obi entime ehunu se de esi aware na o sentime na maka che omu se aware ne de omumwa me because awale na me call ye na moa me ni yenwu aware ne ntime nware bio because they say wabo me dua se o papa ewu enti na awatwe da ne se misi ase a wo bo me dua wo ho ene wo se me so obo dua sesei o se dua na bosom na me frɛ ye no antoa no me bra mo be ya ma me dane enti ofitin ya oba no se ya se wabo dua ene me so aka kire wo bi se me mpena na obi da wabo me mpena di na kire wo bi da sa bosom na me dane ma wo ene wo kan ya nti wo mu ma me dane wie no mu sɔre kɔɔ ye no ene wo sa do papa de be hye mu se misi wo papa yie ena awatwe dase a bosom na me frɛ ye na odane ma me se be ma me ne be ma so koda wodane ma me se be ma frɛ me fon so ema me sika na me de twaduane di asa bosom na ye nkume se wankumi a no wagimi no ye kwasea na kana ma de di no o ma me ene ne wo ye so no fra so dane a bosom na enkunu se me so me fa kire ekokɔ dane a bosom ne so sa abɔ ne machi se enkume enti wo ye sa na bra na o mu ba ho ka kyen se aboko dane oba na dane ne de no enti dane waso wonane ne nne na ne kyena etie besi enne no sa adua no wadane wonane ededa ho na ne papa na awotweda no madi awie mo madi dada uko bi me pa cho da bi ka beko me pa cho da bi se odi ka ho se mete na awotweda na kana duabo nim na ka beko ada awotweda ne de ne nka duabo nim asa ne nka meko ba o ka kyerɛ me se dua ne ba mu de asheki u kakra o ka kyerɛ me se ma me mamo mu de ba mi susu ho kyerɛ mpanifo na mpanifo ka kyerɛ me se me ne eda ne amene ne wo ma ena nya busua ne nyina so ena ne me ya aka ntinka menko but obo ya ne ahwane ya ne ukru entwetwe nkomo kakra papa kwabena ho abokuba ejina homa ne so na ansa no ya ne abokuba betwetwe nkomo no ka ye ne via dot education ana ye moso kakra wogina so de a okay hello abokuba the time kwabena usu ni abokuba na what they say kwabena usu ai sala me die aju na sadi omde ba ye dia nya odia kafra se media man why any problem jo medase kwabena usu achi anwe obrempon wadaroma ababa wa fiefi odi e no no oyire pa wa ye ne ho ade ai wadaroma edi ansam na asi woni ne ntem ama sesi e oyire o ha hai Sompa 3.1 Asem esi me ntem tama me na pem ma kire ma kire na wie na dia asem biem na wo biem ma me kan hu bia kire ho entina me pese u kirechirem e kire me ne matiefo nyina se ma me wabebo wo charge ahodo udidi na tem de entumam atem didi nyina e ma no eduru ba bi akon mu a obeyi ajami pa so ho na se ma so ya me ya ho anon tino na mkache mame ni nyina me hia ho ni enkasa ma so ya me ya na sembe du me beti ase okay okay wo se na so ye ne ha enti ko pese one na yire no nyina ehia no de no de o aboko bandi o se nya sa no de o so de o so a chan brempon na ye kwaba ye wone ne wa ha ye bebo e de ama ye tiefo na abura de nyankopon aware so nyankopon na na boy o nyankopon na na hyehyɛ awade ye nko computer so adwadie emra sawa edi enso ne gu friji mu ofa nya ne abaso ye bia sesano kura na mu yusu kangen akaline water ye gu friji mu de acid wompa aha ofa be ye no kure sanse nsu ye no mu ayare saa me ne nkwadai se ka se nsu ye nkwa na noa ne kangen akaline water e ye nsu a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu badafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me pese obi so hwe no wose sani nsu a wonom no kangen akaline water na ba hunu no kura make no pa
kanji na kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kanji na kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kanji akalan water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo nim kakra bi a wonsa nifa so frɛ number no wonse okwan 0241 449191 ana 0507 379474. Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akyeremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi ho dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, any STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhom nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic a wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhom ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic Abe Herbal Matsia Kaniso Sompa 93.1. Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Drane odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane na eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale krankro ene da wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri wonsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hweme no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Silent night, lonely nights. Hey, your hene, utaka kre kokoda ye na odi adane nyum tuei. Opeso bia hu si yakwa kwaji ahome baby ana. Me catch real. Sa ha kama pa chen baby na anu ye koye no. Hwe ahafe. Empa no so hoden. We kra area na ye serenti. Betumi aboa me aye project work ni nyina. Silent Night Guest House adwuma efo animu te. Omompa ne soso. Na wo hwe omo restaurant ne soso. Omo ye both local and continental dishes. Silent Night Guest House. Womo VIP bar ni gym ni die. Enya mo friendship mu. Omo standard and executive rooms no de adutwa mu. Ewia ya say twa bed and breakfast. Na kese adwuma no asi. Udo Silent Night Guest House and Event Center. Ewo Kumase. Wo free IPT. Eko nyantreni ase. Oni police container no ne die animu hye. So pe bookings bia 0540 942916. Silent Night Guest House and Event Center. Home away from home. Okay.
dwumadie ede Asem Mpe Nipa sa dwumadie we na ebononso ekobo ni nodu so na asantemamu ye ho anwumere de babiawu ama Asem Mpe Nipa dwumadie no ewa asantema ne Ghana ni wiase afa na nyina sese kura de yekodegeta no de ano ye dene papa na Via Adult Education Center wompanifo adruwa ye ne womo ebetwetwe nkomo ye kwani ekosua de efiri se ye maame antumi afa ya nkosukuu ni bi na se ye antumi ankosukuu na sabre pese ye frɛ krache ne obasima de a na ni nyina ye Via Adult Education Center ye kwa ano dene na mpanifo wo hedie na ene kakum ya jene kwaku anum de na mpanifo ene ne womo ebetwetwe nkomo panipa memo akwa aba ya ni Oforisuo ne mpom te sei nyame adom na wonso Sompa eni akatua panti no me ho den chai enra kra na Via Adult Education asoye te sei nyame adom bibi ekoso papa na amena mo ase me na urade ase se odi Via Adult Education abepie asantimamu na abrekro na nso no me na mo nso mo ase se onam so ma foforo eti se wako school se unko school da dwumade bi wo ho a ebetimi aboa ama won so akenkan akambrofo na nso watwero enti nyame adom bibia ekoso kama enti se nipa no anka se banka zanka na announcement na nipa ba omo ba dodo na nso guso frɛ yes na no ye beka ho asɛm se na be ya yenkonya omo omo ba papa yes na empempi ya na amanfo tai eka eni adansidi a ekoso no se Via Adult Education no eye Via Adult Education wokohwa eni gina busumi mienu no nyoma be konka ya ma wo mo ba ho na edi adanse se mu secret pa ne sei me da Oforisuo secret nyina ye de edi kan meka se Ewurade because adoma che de pa nyina no Bible say Ewurade nche na efiri eba na afini etosu mienu me nso kwan mafa so mama me ho kwan sei titiri asantimamu de obi a wontimi antwero enkenkan kabrofo no Ewurade na me so be den ebe kire no nti Ewurade na oye ni nyina ye to so biem ye abotre medin pan me company ba ko din no abotre Mponsa Enterprise yes adwumayefo ni bi na titi anim ho no nti abotre sabi obi a wanyini owayire owokunu hwa adwendwen so what yes odwen ne ma ho odwen school fees ho nti se wo be kire sa lipa ya de na se okọ kire ne se akora akọ school a ohu enti abotre a kire se menya ma omo no eno nko ama omunya gide bi se ampa mo be pie ba bi a enam ne saye so no omotihu ade no etimi ho akenkan eni atwo ne omo boda nti omo bae no yes na wo hwe so omo nsi class 1 dem da na mpokro man pema nko omo num class 2 yes eduru ba bi omo ho keka ewo de wo be kire wo no etesai yo me da se pa Oforisuo ne omni se sabi my main started with alphabet you can alphabet from A to Z and I say A to Z no I say can A B C D name secret bi o ho ne say you free be the sounds of the alphabet so when him say sounds no a na say o the A B C D no kwasu esua kenkan a obeko school awie that is why normally say who obi create me wie SS but ne bro for kan na kenkan I just say etosim chima and number 1 me hwese alphabet no unim utimi recite from A to Z no wo ho awie no na afi ma tomebo within a week or 2 weeks actually the sounds of the alphabet and on the secret for instance unim say A but sounds on ye A C sounds on ye K enti mischire wo nyina kwesi Z na hu sounds no G e sound G H e sound H enti so school dem da so school dem da ha ene me secret mebo modin ya practice ha na enti so nya hu we a afa kenkan no ebe mrem e dia ma these are some of the secrets I said okay enti se secret nyina o de ma wo mu wi a atro ne akenkan o mutimi de ancheren kanfo ne ho se sebi o de for the past 20 years anyame adom me share sa adwumadi ase asofo elders hairdressers my memphis akonya so nchia progressive association I wo Kumasi ha hairdresser mpanyimfo a ne sabi yanum bia na ohun si school dem da nyame adom ma chiro ma de o si school dem da etimi kan na be 1 month ni ahintasem bia kesa kura de ama me ho adwuri me one of my students atimi aya ko university
Okay. Me na me ka kire. Hey. In fact, me the media minimum say me kire friend saying, brofo kan ene akenkan. Me hia no abrepo Gweflin station. O say matimi akọ university ma wie. So wow. Okay. O si school dem da. Me kire no na kwan of fast so baby o san ko feda de minim e ko wie ho no. Ba me na me kire no brofo ne akenkan ne atwera. Nyame ado motimi hu ni nyina. Enti dansi de kese pa. Okay. Yes. Na says wadaroma via adult education ahemfo na o qualify and also sefata say obabisua de o you medasi yakasa hwana a qualifier yes illiterate and then semi literate obi a won see school damuda and I obi a wakọ kakra ebi a wawie udru primary say lower na say upper ana JHS ebi so kwa wie SS form 4 but utimu say brofo no ne ka no untimi mfuru papa for instance won say your brofo bibi a friend say third person singular now o match with the verbs na eno ne yenuanu bebree ana say pi na omo how into ba me do fasa no man kitinkiti we nyina ne the rules I the can brofo I friend say subject and verb agreement for instance obi bisa say has and have kra aseche ne say ha dodo na nim kwan fa so be de e match no enti me ma hu the third person singular now no afi no ma yin mako has and have do and does don't and doesn't baby e can na baby e yen can on the come to present tense your mrabi say when using present tense in your friend is saying third person singular now in present tense no for instance make me say Oforisuo I always go to school you go to school but me bo Kofi dia Kofi a third person singular now mean to me ka Kofi go to school Emran say you add either s or es to the verb nti ahon me say Kofi goes to school enti we no me yin mako na sa mistakes na sabi yin no mako school ana se bi kura do anim oye no v adult nti oba so si school dem da won see da me yin mako na so wie 1 year na sabi obi hu se wo kra no won see school dem da e bi kura be ka se wa university na so na ye v adult na yame adom our just entity no okay yes and yet asoye ye kama na se you know obi ani agye nkomo yi ho okay obi be ka se na ene ekumase fo nko a na atadwefo wo mote de ya na ekwan be na abefa so abeboa wo mo a wo mo so wa chichiri empo na wo mo amono ne a wo kire wo mo de ekwan be na afa so you for so meda was bro ni be ka se ya wo information error and I say technology sisi a IT normal bia na first no na nka ye gibreye gisi ye kuhia mu gisi ye meeting gisi woto nsa fokansa wakotra kuhia dom no sepie nyame adom IT anasa technology nti atwam anasa etwam ba first no na sabi na yokumase yanko a ba sisi a me no kasai London mo minu abema bia me chena de Australia me will be Australia in India said no take Pentecost deaconess back na buy na utwa tremanso no wotu kwan sisia because me what platform a me kira de no se me kire wi anya no nkon voices ni nyina no me record na masa de agu omo so no mo sua enti so wa bru kire so wo hin ba bia wo bia no sisia me kire wade sisia me obi Cape Coast oboase dum kwa hanso manya bia begusa me kire saafo nyina ade omo makumase ha ehu hia so beba ha ba bia wo bia no nyame adum ti through technology my platform be bra me de kire sia no dey started with WhatsApp ena me de ye ena yegusu a board na aka ho asem no so ye di hujuma nanka ye wo pass bia se to answer but yes omo my complete yes screen ti ba bia me gina bia no enche me gina board ne so a ba bia wo bia no obeteme nka yes na me so betimi a kire wade nti ehu hia so beba kumase answer ba bia wo bia no me kire wade fantastic na hintasem kakra wo mu ni say this year me starting online no omo emma classroom no mom no because me de mawa uwia me ma me yaw exams omo mu na sisi omo huradi kan online for no mu na huradi kan okay enti me sro ba bia wo bia no to na mombra yes panipa se wo hwe se de osi ebobo nwoma so a okay ye kote aduru ya habayo school fees sem no 7 producer wuji bom ana se obi betumi atua ne kakra kwa be na afa so a omutimi tua na omo so ani age na omo so atimi asua de
Medasi pa Oforisuo. In fact, you said you made as in idea, Nanka you to your boom. But she said, "Ultimate Sebi, COVID, after COVID, no normal massissa." And he send a bear yen deny last semester, Omoko money challenges Kakaya and say, do now pursue Yesican answer. Sabi Yesi Kakasi be 6 months, and no more matches and who's a kind of media and Kabia Untimintia. Yes, but Yenim Ghana Hanti make a crabby. Ne no ponson of Sia installment. Oya be registration this semester say. Do now be registration master teacher one day and Sankran will be your own fees. Members made dinner amount for 80 years. Okay. Yes. Na Cecia no Ghana for only promotion semi Drew baby promotion be between about school fees to Ghana so. Yes. Promotion and say Nedi kind. This month March obi obeba no was akonya mema okwan mo twa installment but e pa ho a wa hwe na de besensen kakra ti mesre ye nuanu mo frɛ no make sure say after any year no mo betu ana mo no maba na ma mo kwana me ne mo chi because from February to August obi a start February utifie me kire na de nti ade na omba na me nhyia asie. Number 2 students na aba no mmra pepi na me de adwuma oba na me kire wade a week ni mu no samba na se no ma me kire wo no me exam wa wantimi a o sika utua mmra nkwa na de adwuma ho na mo wani abre enti omo a me yaw exam ba ko mienu miensa wo a obedi kan no mitimi two fees ni so ma okay and only promotion because yes okay me bota pa ne sese bi hu akenkan ni atro no ajo answer na me de me questions ni nyina be ko na wie ye no okay mo requirement ne say o requirement no ya na yem pese be hunhuna nipa ni nti ya na ye pese obeba office okay na manya kwan because obia ne how any categories no obia kokakra obi nko obi da and obi nso ho asebe opena no pa opena wia opena nwumre nti oba muhihye no ene wo bia bebiro ngutu no ho na mehwe na mefa so eden ene wakasa nti ya no ye mfa antudwa yes okay oba officer aye cool kama okay pokwa bra on say school hu here education de ne kura nyame anim ni senka yenya education ya brother e de batiti mlimu a anka yenyina anka ye ko yenim otase mimi sei man ko school to ye me rank efre me so no e school eti se wote kura se wote abuchire babie wo bia no frɛ number no ne bra e be register na school ehu yesi bibia bra ne ukuta wanka se wodwuma ne wanko school akora bi de ne pemba be wi osika nyina o se wanka se obie wodwuma na woni made a accountant no say 1 and 0 a what 0 ba ko be ka ho say ya 10 a obe ne 100 na so am say brofo aka via adult education sa no mi ko so se me ko me ko tra classroom but afa de me ko tra classroom se me ko tra classroom me ta kwa nche kramponi na me wura classroom ho ano be den me na me ka kire ho me I tell you bra eti mesre mi nua no mu a ye nyina ne ye ko ye nimu no mo me entrance ye hia taxi driver for trotro drivers market mo moton ye ma obi abesua de ntu wo fie na se obakura no homework ba ne wantimi nya wo na betima aboa no so na support so support akura no se de be ye ono so onyini a ono so ni mo ye duru eti e be sere school no ye wo abrepo school mu wa Methodist primary okay ya prenuti panipa wadaroma afutuo be na ade be ma wona otifie de onya ma na yemfa enkomo twetwe ne be Oforisuo meda wase me share dwumadi ase be 20 years ni no ade ba ko ma huni obenfo bi na kai o se expand yourself before your doors opens na no na happy na me ka se expand wo ho a entna ho ma bibi nyedan ensi ansa last week me deny and I say woman back mantimi me ka say mentimi wanya kwanya afi na okwa abruchiri menche na de ope 3 weeks and I'm say in fact nyame adom metimi a kire na so 3 weeks die sabe brofo obi awie university kwa wonte brofo obi atimi awie ss brofo no ntimi ntene sa 3 weeks de be din so what I say nemo sanka utu na mo ne ntamo a ebi mo masa huni me wo mapia sabe ye nuano ma na sabe ye girigye na so se ma e wo hai no obujanfo dodo na no Osei Aboagye bia osemi besua de
o shia obi obeware nansa o sibi ah just o shia bogansa be sua de nansa anti na ka de brofo na take no eno ne obasima no me wo yenua baba ko se be kramoni nansa ya me kire na de wo shia obi a se be nyame apagya no e wo filling station no no ma be ma ni tu ko peso gi odi ni nyuma den eja no unim hwi enti aye bibi oho ti mesre so ati ase security ba ko onyadwuma o MTN okọ ya fa no onchro ni din wantimi o masa agentade ni nyina enti ada na wo tena ho ma bibi se ade edintro keke wantimi emodi o bla o machi na meka chiro abrehu sisi a afi no abechro ni din so ati ase but opportunity normally comes but once it mesre and now homa akonya bi mansa brana menkyere wade so what I say nyame adumti won so se akonya bi pia yenu sofo ba akon so koi ono so ko London onya bruni na mu adum oyadwuma na anka na odi bibie de e hye ne nsa friend office tro obisa no brofo te ho tro te ho say what gentleman like you sisi ya wabagana okay intimate na ho obekwa bruchiri wanya sabi oba bi sabi woni gino ho wonya ba ma bi woni gino ho e bia won ko school wako support no last week nipa mienu amema ma baso mo betwiro mu din sabi onu kununum ene 2 car ede won ba e betwiro won din a me kire wan de anwumre ma kire mu nyina de ansa meba timesre ye mo saafo no abaso na ye encourage afoforo so say yes almost saafo ni nyanso wo ba bia na onko school da ba ma bi onko school da fa na bra ye be kire na de okay anka me de me telephone number no eno na me betwe no na we de totoa na afi ye komo twetwe ni nyina ba wi ye to de telephone ba tudwa yes 0245 69 08 34 0245 69 08 34 but am say we na ye main number amafo nimpa okay Nipa ye beda se ne ye nkomo twetwe na via dot education wa ma se ka dia ya amafo ate so mfa so papa anti ye beda se na bra no bra na ye ma amafo ehunu se adepa ewo via oye via dot education center eno na aboa ma amafo timi tworo na omutimi ekenkan a amanfo enso ye fra omo krache ene obasima enuti number na wadi tu dwa no misisu biem na watumi afra via dot education 24 na enkomo twetwe bi edi akire no ne omo ankasa atwetwe 0245 690834 0245 690834 misisu biem se wantumi antwra if you say ehu hia ye papa so kwa kosua de 0245 690834 yeko via dot education center na yeko kokosua de 21st clinic kwa de sciatica eno na wasa sciatica yade no 21st clinic nkuto ena sciatica yade no otu ase san sciatica yade no amafo etaka se entrim ayade na eso sisi efo osirem akọ na kokom no na ase ho no ano dre papa na eyeye papa na sciatica yade aka amafo agudam a ebinum kura entumi ensode no manante na abra 21st clinic eba ye no hey waba mienu say yade bi ye friend no sciatica eno ti eno mo so ye from the sciatica expert obukuto edetumi tu sa yade we yase abaso body a waji no Ghana ha eni wiase afa na nyina nyasem keto akra 21st clinic say enya sciatica yade no kuto debi yade pia efruti so kosu nasie 21st clinic ko de ko makati a obetu asie edia modeku wode bibidro kwa ena esa sa yade ahodo a wode beko wakati na sciatica no de wotenete enuti ena amafo eboju omo so na wo bo nsem omo hia laboratory scan ni fidi ahodo pinu a ena wode obefam 50 branches ena ewo omam Ghana mu a na kumase ade atwa overseas alpha radio chemu ho ena ubehu 21st clinic 0540 311 0540 3A Herbal Center wono ena de 3A co capsules ede abadwa so
na 3 eco capsules no na dodo no a efo no cocoa master hwe na cocoa no ankasa no yade bonne papa cocoa he anoten cocoa na obi wo obeposa nania na nani no aye se kokokokokoko cocoa no na sa cocoa we na ye abrantie bi ani na se rosi posa nani no rabia na ne maame ne ko se we anya wi no ma ho ba kire wo ho ba kire wo enso so na enye wi no nom cocoa no no posa ma nani no sa eduru ba bia na osisi ye oya uyamo tim ajise unya 3 eco capsules no cocoa master no na utumi ede 2 cocoa no ase obi wa transia no achia ne to cocoa na sisi ne to enti ama wontumi kura entra ne to so ya na abreho ase fem edi so obako suku na cocoa ye na hwe we obetumi transia etua de ye pese osua de de a 3 eco capsules no na yekoto ne de ama ye koda wo mko suku a cocoa no etumi aye wo mo abrante eduru babia uja wona ya ne moje eba o koko na papa yam duru ba bi so ana akwakwa na akoka wo be ma no enti wuntumi enyina so yie duru ba bi ana mo yire nibu eye fufu yenko ne yekoto 3 eco capsules cocoa master na yemfa eni adwuma ba bi ato no tundo wo manka nam biada ubenya bi ato na kumase ade colina kaba dani heba ene misty heba apidank okwa ubenya bi ato na so anom na cocoa hawo ni nyinada watumi atu ase Odifo Samuel Prayer Council Center abiye brem odifo ba kope ena mekanfo nam dia ma santimema sa odifo we na manfo atu agunu so okroma na waboa manfo papa adansidi efiri mu eba no eswani enseka kire kra huhumu yade dia yefa yani enchirem odifo Samuel na kache anana so ye na yenkope ayaresa efrise nipa benya na efiri yade dia ye ko huhumu yade dia ya na abreho asifim ye papa eyeka promotion no na abaya pese de be ma adwuma sam akwasitsam aye bisi basa ade bia ye hunhum asem de odifo sam ankuto na krom ha obetumi atu ase na wode ama ho efriza kropo twedi apobasa ye dom ono na ama no hunhum aniwa wode ehu de bonsam eye nyina wo bebre na ase breaking one time na no eya kwankyira emu omre pa eno na akototo ho nyoma ya na ye abomrem no odifo samwanko na eboa kumasi dwom efo ma de omo beton ye to ene mfaso omo benya na obi ho a woton nyoma no ohu sika enso beton wie no no aboka eno no odifo samwa sebra akwankyere mu omre na wode ebema ho ejaba family house eho na wodi ni djuma menchia hembobo ano na meka na mede amawi yefro odifo samwa wa homatufo we so 0504 588454 0504 588454 and 027 0265 441995 0265 441995 and 0578 405519. Mesia himbobo ano eho na odifo Samuel Prayer Council Center ho yenko na yenko niako sa ye ho yade aya yade a ewo huhumu na obi benya wo nefiri yade dia odifo Samuel huhumu yade emfa ni fichiri obetrete na wodi amawo ye kwani akwakonum suo ensu aye kwanom nye nsuo wi akwa ene ye kwakonom ensu asasa yade eno ena kankin akala water sa dwumakuo wei ena de ensuo bi aba na sa de no efe no akalan no aye ensuo ni mema se tenkom sa akalan no eno na etu yade ase doctor woto wo be kese ye no kankin akala water na ye fa tu yade ase ade bi efre na acid no ensuo pi no ewo dwa so no ensuo no se wo di pH so mu a acid nko awu kotobe kuma wadwe chose su kom de o kwanche test na so na o kwanche awu ye ko ne koto kankina kala water eno na pH ni 8.5 9.5 kankina kala water kuto na wodwene Ghana fo ho wodwene asanteman ho sei monom na monum supa enye se wonum so bia ko na se wonum kankina kala water ya de bibre bia de woni padua mu ni nyina da ebesane opemfo onum kankina
kala water ho be den akola no ho be den na nyoma akonkai e de amaw na untini mu asisi eno ne se pressure no sa pressure we no kagina kala water onomu a ebetue sadie ni nyina da ama emoja no adi afusanem adansi di amanfo edi no echewotwe hunwi abawa rutu akwante pon so brema UGC eho na kagina kala water ho yekonye kotobi na yefa eni ejuma 0507 379474 0507 379474 ana 0241 449191 yakoto kagina kala water na ekonom na yemfa eni ejuma na nyoma enkonkai emfa emaye na yakoko yanimu no papa no a ne yire abaha no ma me na asukru no de sei ode kwabena wo wusu ne gani ba kondo se me yembobiem bokuba abokuba nenu asia jazai oka o se china na me ko sa no oje so de oka o se de china na me ko abokuba o se china na me ko na jasa ye ne mra ne na o se nya ne de yi se no waka ka ti amanfo ne papa ti no se on pesa mame wukunu o se obeba ha na nsoso no abro ni producers abro wati atwetwe nkomo no ye wonene wa ha ye bebo atre ye tiefo na mame Musa Osei uwofa abra wotena oye se awade no nwade biem na ukotena wase emfie nson no uwofa ne ka se san kwa awade no odi dwa to aba ye no na me wofa so mu nti o sabra no kropata me 2 million kure besi ne wanfampa mame eti mebusa wo se uwofa oboa wo ana wa me wofa na kasa de me hunu se wa amwa me na ka o ka so nkwa awade ni bi ma ka do be ka sai na jasa me wofa ba ko pa me beto no nti no ka se ma ne yentimi nyia no as yentimi ntwemfa ne so do be ka bia wa amwa me ewu awade de batedru ba bia wa amwa me kora eti yekọ na ye ne abokuba enko twetwe enkomo no aberotia woni na twetwe enkomo no yemfa bi ema yetiefo we na da ko so ba de tori anda ga ni finti mi ko tabo de to bank na bestia yitim to bi adi ba ko ho da ko so ba na be ba ni na bisa ma dia na we ka che mi se mi so na ko ma de ya in ka me di man to ma ko ma de nya de ya wo se ne pe dia ni na ba ya bin so ne ba fin na di ka wo ya pa se me pa no di ka wo ba ko ya dia me ba no ntma fa se ba kwa no fin school jẹ́ bẹ́ẹ̀ wá di ẹ̀kọ́ àná pálọ́ ti gbà yẹn sánà ẹ̀nà ntoma no pálọ́ de ntoma no kọ́ àmà mi ẹ̀yà mo sẹ́ mpa nìyẹn ntì. Nti kọ́ bá a sẹ́nà ẹni wọ́n fi mu a akọ̀rọ̀ kasa mẹ́ni mu nkọ́ ẹ̀yìn ẹni mu no mẹ́ni mu yìí na ọ̀sẹ̀ sáà tẹ̀ di a màtí. Yìí mu àdáfò bí àbà mi nkyɛn ní ọ̀ma mi kàn sí na mi sáà tẹ̀ di a. Wọ́n mú ẹni ata nkọ́tọ́ aduane na ẹ̀mẹ́ didi yẹ sáà di a mi si òfin ti ẹ̀kọ́ di ẹ̀mẹ́ di ọ̀nyẹ́ dàn di ẹ̀kọ́ di nti hɔ ana ẹ̀yà. Itwa so na ebe man pie na kere chem sako mefum jikwani sako fum no a bedo nyime na me pie na me kwakoto da me kakra oya itwa me po amma ko mo so redi ka bi so oni o ma ko mo so ya o pedo anya bi si na di esi ye mo do ani bi mo das ko yihuru wo da me na se imbe fie mo ka chen se na me na simsi na ba u fie ne se ti bi a cha ban to so de a adamne saba ko hono de na man biye di an se ka ma ko ma na ne ka ma ko ma no dia me ma me ana ja le ko baby ke de tinye ba e be tan baby ne san tin tuba ma kan baby sa fa sa be bo son de se mi sa ndu ba mi ta di se mi be ma nti ya se mu si aba ne mi ntam dia wa se mi na me so wo ntu mo ko ba bu shi apo don ba no se e ma sim si mo fena man kamame nti me sister ba ko ni ba ko be yi me musta se ka so se mu dia mo mo ko to mun dia ne ya o mambi o ko ya de chi pasa mi na ba fa so ba ko ma o te o mambi o te de ma ma ko menti wa ma me ama na ni juma o ya na me me bo ama na yin na ba nti ko ton ba na jo da bono kwa na mto
Abokoba ena yene no etwetwe nkomo no kwabena wusu ena yene no etwetwe nkomo na asem o kan ne se abokoba de mesro je sa ne de freme enso yese ne mrane ono jesu no eti sabre abokoba ne nkomo twetwe no oni abrewa tia etwetwe ye no enyansi papa enti no yenton ade ba ko mienu emra na yemfa entoamo so eno na bema asem no ani adaho abe herbal clinic yenko ne ekonoma bibiduro yenko ne ekofa tete atempon so ani dudo no ene aduro ayano na abam na ne abam se tenkom brown no eno ene tete atempon dudo no sanro no a ena ma me professor Dr. B wodi agu botu mu se ye for tete atempon so ne dia sayade se de nkane na asupiti nsheda maaye no na ye nananom etumi enum aduro etu yade asene dia Dr. Professor B ono ena me hunu se sandro no a ena etu yade ase sandro no ena se fibroid no edawyamu a ononum bia etumi ema no nane sandro na ena stomach ulcer no etumi etu ase enam sa yade bia yefo yani kirem ewo ma me Dr. Professor B ho hepatitis B diabetes no dia Dr. Professor B onukuto ena betumi etu ase sickle cells no yade bia ehu papa na amagana de se pinu ato ananom wonse do na Dr. Professor B nya no adro no wo bia no betumi ewu ewo sickle cells yade no biem efri se enu adro ewo kumase tanoso apatrapa Dr. Professor B ono enekuta sa sickle cells adro no yade bibre bia da wo nipadua mu yade bibre bia da mantumi amodin yefo yani chem ewo abe herbal clinic tanoso apatapa ho ena wodini juma na uduru apatapa junction ho a Dr. Professor B wo sani fa no so a tasifo no ejina ho ka kire om so okoma amia be ho omode wo bekosesi a ye koduru ma amia be wa ye bompa yansa ne anomaduro efri se kropo twadi apoba se ya dom se ye ni aduaba ne fa haba no se ya de a Dr. Professor B wono ane ama ye fa sa tete pono so ye konom dudonia bubobi ewo Dr. Professor B ho na wodo fa emfidiem ansa na yade no a wo boso eyampa wo de dura kan enye se okoya na wodo omoduro debi wo ma watwu moja na watwu so ne dia fa mfidiem ne hu yade no a 7 praduasa wo de bedan sente sa de a obehu ewo mojanim anase odwuso no ama woduro Dr. Professor B nko a ene disa adwuma we ye friend wa matrufo we so wabra ye kwata no so apatapa junction wono duru a se de mekanta sifo no edo beko na nyoma akonkai edi amount 0243345392 0243345392 ana 0506 460208 0506 460208 Tano so apatapa be herbal clinic eho ena yeko obusu acha abrepon yetie ne no abro ni abrewatia atwetwe nkomo no ento aso Unyanum ni nyina ba ebo ni afo se meka se ma ye me me ida se mo dia kodro no pesa se me pi na ofuka pinkna ba be tena se no ka sam no sisi ande ekoni o ka chere nke so one topics kwa menjutwe me se a enya ade a mitwitwe me mebu adua wunam kura no a awu menua ni pa be nsinsin ni mu afika mna na to sam na bibia nti ondie nti to sam manya yedi a ungware me biam amado beka bia ngware nti ni pena no to so enkono no edu asa ba da ka sam no to dum yenu no a me afie to aso se anya dia be yiti hawana mpa be firi ni ba ko firi mo no na o se ko ba yansi ni ba won ware me amba bucha fo nyina ba wasu ngware die nya die se metimi ama yansi ye no enti wana na bu dabu tripere me wono wada fo to fere me se ene ye bensi yo no se bi o ma yansi fi so ba ne jame da no nya dia mito ka yansi bu so fo nya ba ne bo anti asinti nya dia bensi ya nya dia be yi ni ma ne yo ye no enti wono ko tana fu ba mo enti na me na dia o be yansi ya se na be yansi ni ka se na si ene be yansi to bo ni ka be mi no di no be yansi na be yansi ne ma no aware da ana me frɛ ne ba pene no a won kan yɛ
maame you over me coming pete wo se wo wa so me you ma ni ka be bia bo ni won tia se dia me pete obe kama ma bonte bia mu bia tia se me tia bonte me wa ko po aponte me wa no yi me ye pan ni mo ko ga bonte ni ka tin se so na be ni pa so se ko ku be ni na fa na ba bo ta ma ni no ni ba fa na bo na ma ni pa e hwa ro ti ko ndi on ko bi e fi no kana tam ni ko wo se ma ba ni fi ba kana tam antonya ma se de me de ni ko fra ye o fra bo tin ko tum ni ko was say obi free ni fi e ba be ka na sen wa se wa ko mo bi wo ni ya se me fra ne ba no hukuma sen e ba ma ne se o ma mi so ware me ba e ko ba bo so me kunu no so ware nti sa e te dia ba ko de da bi e ko ni ni ba no frɛ ko ko ona ba no bona ma no so ko bi e ko ba so ko bi e ko ba na ma ne ya no frɛ bo so bo dia okay no bo dia no ko ni ko bi e ni ko ko ene dan me na ne de mam ko pie so no dan me na se dan se onya de me dan ne ne me bi ku no ko be ma na be ma se ni are no di ma so ni anya ne ma zum kan se o pe dua bo o yi di no de so to bo dua e ko na pa ho o sa bo dua me ko dan ni isa ce dia ni yan yan se fu se ko jin su ko ne be yan ka se men plan na se se te dia ne ka bu ma fa no wa na mra wo so e ka ni bi ma no aka se ta bu ko ni yo ka ni bu ko fa ne mo to ko so wo nya din an kan dia an ne wo ne fa ya be fa dia ne bu ma fa no ko wo no wa an ne ka ta ma kan no na ta ta ka san no so wo tu mi na no kan dia yo bi na ka dia busu mo fere ni kuna mi se mi bi busu na bo fere ko me ba dim me ni busu ko fere oyiwa abubodu ya newu omna samwa ifuru na ni abie aboko se ya anuma bi nkosu ya o mboa si aboko ba no agye so anti o se china na okọ o so ni dinje aboko but aboko no se ni nkosu ya na boa yo so ti ase room e bia se abufu nti no se nyi ni din abufu aboko ba no ye popular name baboko ba nso de yi free mu ha nyi anu ana yi banti yo aya Oforisuo mi se megidi se ma mi abekana sem still ayako TV show de yancha atiefo na me kosoka me papa me bibia kwadwo adinkra ya wanya ne baby ko papa nyame en found to baby papa fia da bai o chana wotwe ene yedi na wotweda wo new road Araga new road ho ne ba e freno akua press lawyer adwuma konfa no che ya ma yako pa mpapa idi ntia mama yesha no afutu sem ne ade na ode mama no ye betan entra hakwa ya papa jeku mo ne ade nyina afutu o de maye iti se wo papa bi ana se wo futu bi no firi musa na ya pa tinyame enka no ne ne mane ne yere ya mamu nyina hyede Oforisuo bema ya mami nsema wo kanyina nya chese o adwuma ye pa ye frɛ no apatre meboa apatra apra o patra omo ye ntosi ni nkumani ade ne patra wayade ansana sa no ma no ye ma ne mra no bu okura na nsu a obetwe agusu ansana ye ne nye yizi yenim omo ye no omo bre at times no opebre nsu na ye na opebre nsu be ye nsu a ensu nti wayade na wo kan bibisi akonhoma wona obo ewofia na umiem ewofie eye sanka bema ene oba transitra pa de sanka oba sebe obo akonhoma ana sanka kenye problem na mum se ehwemu pa se ohwe na oba ebekọ na oba na wotehwe na osori na nso onya ne je ofia ya na eya na nse ye program bi twema mentwe ekosi se obabo yire obabo ma o yire babo ma me ana se oba be ma na no ya migidi ye se be ma na no ya no edi nkonim na enya bone so e wo kwan bi so Oforisuo se
yentu ye nua mema no mfo yentu o mfo pa ye ji obi ade ye ne ye na yenyi obi ade nse no hwe nsem wo yi a abai se duaboni ade ade ne namu se ya hwe ne yentu ase a anhwe asem ba kofa ba no anya asem papa ye hu bi pen eguso a ekoso na ma de tie nie ye besre wo mu a ya na asem si na duabo ma so okwa nyanya hwe mesra mu obai si na sina wawu no se nya duabo na nko beko eye ne kwa so a enna de onu wo kose ye masan a yenyi na chinye o nso mfa masan yo atefo nte sa asem wo se bibi si wi a na duabo wo mu a wo mu a no mutu maami fu se onya hwe o de ko maami onyame kasa cha wanko de wawu ko wanko eba cho panya boko ne no ba mienu wanko o ti asempo na adan waso obeba ha na mmom no mintutuma kwoti nko deep ba me de ye futuo na oba be chirim because obi so obeba ya na mre bi min pese mehuri akoso asem ne kon emo ye de ye futuo se ha na wo ba no wo ba won sem na wo de ba meka ne ye pa de office wa ye no kasa maye ye mo ba ye wa dwen se bia wo de be fa kokwaza ye be twen osikwan by force me gidi ye se nsem a ye koso wo ne wo kunu aboko no se ensem ne ye 20 na wo gina ha wo kan ya me gidi ye se ye ntimi kasa ni nyina ne kura ne ntimi kasa entro ebi bewom dodo na bewom na de tie ne bema ene oba te ne opia bonten no okonya oba foforo eye Ghana yase ade oba ne yakonya na bonten no yesi makonya new catch so obi so abone pasa na so onya new catch eti wo yire na wone ne teno nyame ampata no anya bema sebe wo ye wise bra ofa onye hwe Ghana mema ibinum to do na pesa de no ono oba ne te onyo oba fofora na yire no ne te no wo ya burodua bi ma no ye ba sire wo na do apoto ma na finin company fo se won chiri se wo de bomo na konfo a sebe mpredua sa wata yare fo no ama ai konfo papa beto sa konfo no nya kura na wono ne tra yare fo ma konfo papa beto no nki enyi ni mu me makase me se ofosu obema me se me nyina anya nya atwom se obi ni be oba ho ade na wakofa na chi ene de me nyam na me betwa sa ade ni mu da ewo me makasa me se me ntwa mu da na mo ba ya akwa bi fa nyanza ton me srepi obi ne yire nete o ko ne yire kodwoma ba sisi akora o tifi ono odna ko to ne mpaso ene nada na ususu sha akwala no obebu yire bi nipa bi ni madwuma me nkyere obi adwuma but wo be ya ade ade duabo ene nsemsem beba de ene ne ya tufo no ma bi because empanifo se wani anhu a enye tan obi betima ba betra me dey say enya twom yenim ne woye because ye nche no obofo ne de ne na ma dey eho apaso wafa wo ba mame sa 7 years na oja hoko e no sa wo de ko mere ma total divorce because that time sex bi anim unsi na ade 7 years makase Ghana ya ware no ekwa bi so no yenim de we si wale o but ye bi na hwe ya wale ne Ghana ha no mesi ye bi na hwe kakra bi na sabe ye nam kwanim na sabe oba wa woro no ho a kire wo da na so woro no a kire ne da no sabe ye to no epensa se opani eba ni se bi obeka se wankasa se o kan mu wan kura na entwa ye sa o ya besre mame o sabe wotwe wo hwe wo age ya wo kan ne de we o situ obi akwa mfa ma wo sa yankopon ayo kama na yehu the way Ghana mema no binim yehu the way ye ma na sabe ukone be me ache na sunche mi sankwan na sabe ni hwini mu frinjo na woye hen na tese wanya oba papa wa bona nkwan na ne yenya oba papa na na de ya twene sinchen ya kofa sabe eti voso be ma ye be sre ye nua aboko
duabɔ ne ade ewo mu nti so obeba ye ni problem se amana ma o efenje osu acha na no osu acha edi na dan so pa osu acha da santema mu a enye yizo udu fikasiem na saidin no ye bo a osu acha onye asam ketwa eti ebe se so obeba ne ebe tra ne ebe wuru mu panki obi kapa na so obeba nti ye twen nanim oba na sem wo de beba bia nso ebetie se amana ma ana ye kase ye gira oba die so ye mane ma ya nye fe okay eti ebe sre so obeba ye hwe nanim ne mo wa amade a na de ebe chi na obetra ma obi atunu fu se ukura ma nkode a ene da no ye obi ka okay mam fa si afojo pokwa bra bla warian kasa no em se ye nhyeda enye perfect ewum wo se mo ma yinyini wa wariem na awarian tokwa no ano ya ye dire toto ye kase nipa bebre na no miam so for panyini baako na yina boni minimu atrasin se ade be chekura ko preach ko ndim preach so for penny I will tell you Sompa 93 heaven for no oh enso so for ntimi amon otone sa wa fo bra emo ye o aso for penny pacha mo ba ko kuma ne ko ngode ma ne ko na o je ala o osene so for penny ko kuma srewa osene so for penny mesi maja to ana me so for ba ko so ano so kwamna ko emane se de no emu aba no kwa de na ho de me mama emane se de ni mu aba kwamna ko ono so ne yira hana ama agofo bi kwa de na ho tai shino enti ye besre aware no ho ni kwanwa aware me de bia me kase aware enyini e wasetene mu starting now within 1 year 2 year 3 years 4 years dey ubenya love kind by free 3 years 4 years equal odono increase bi but na omunya ye no mote ho ba nyini mu odomu se de ko baba ka be ma fina no se be wosoro mu kakra no aprepre no pepra gro ni sa ayensi gro no esote be ma nye obasa obaso enye ne sa kwa okura no onya frɛ na sebe ka ne bema bi bepagya no empagya neso within 1 year to 2 years no so oba de nya frɛ ne kunu se kim na tumu se no ba bia ne himo so no astati pagya adintia yenim enhyehyeye a ye de kɔ aware mu etiama abre bia ne ye brɛ bema hu oba na so ne tena wudi 5 years ko na wodi mi say oba na ejimifo eti manya bia yusumni na wo eti mitesi abonten a omono nhwemeni mu sa ahwa meto twade ama de bcs enti nhwemeni kwamna ko enti ye besre ye nuanom say aware no emu do emu wa o hawom amane wom atetie wom ni boase wom na nsuru nyina no se benya se bia obeye ho fight na bekasa on se be oba on ne da sori ya se be wona owuro ne pieto de okodina tem akoduru pempenso a obeka asem ama oba re kura timi kodina hwem na wakasa antimi kura menye ni pana so obi oni na wo memu mienu anu oten atem didie no anu oten eti ye besre be men se ye fe no aja osu acha osu na ni din na kabako na kampe abokuba ano na mpese me bo opanyini abokuba mesro bebre mumma ya adwen no ankasa enyini mumma yen ya adwen no enyini sa adwen nyini a oyiri afunso kwa na bejana ye jana wona akwaso ye jana woni bremu so oba ni dwane sa oma wunya na ho na de pomporo ho na wotu ba bi na ho dwen ho na wo ye wasade wo ma ho na de ni die esombo de am oba because osabi oba ya wro no dade ye ni na temo ba bia wo enimu sa de wo kuo no utwa ebedumre bi no ebekan ade wo wure masane de ye nkase ntia no
saa de ko na ma nipa ye oba da bia meka me se oba obetima ma be ma ye saa ba kro na so betima ma be ma asaso abra bo asei eti ye nwa ne ma no mu hia na so duru me na se mu hofro wa eno se opake wo ho na komana busuafo no so hu no the left and right enye se bia me di nani me ne be trase me a min kase me ja no because e be kase ye nsum ne nti me di nani pa na ma tete no me tete na ono kase ne be ko bra eti uye badwema uye be masa na se e basa uye badwema ye tu ye nyina yefo ye nyina omra sabo mi tu ni fo odi fo po mi tu ni fo ye tu meme biafo e ya ka ye ho bra me ba chamboa ya ka ye ho fa hu ka hu asem me bo mi din wo se odi fo samo mi tu da me ka so odi fo samo so odi fo po ai mi tu ni fo u tu me fo na se u tu so ho mi tu fo me tu odi fo po no tu ofo so fo wo den double mi tu me fo enza why enti ofo so mesre ye besre ye tu yomfo ye suade wa bonten no na obo mu tie so fa shem omutim se sabi mpraduasa se wo no yiri jaya mo nya atamfo mo jai ba mo nya atamfo ebia na oba ne kura hia bibi ana bibi atoba obetini afre wo ekoba sana enye ntokwako o eti ye besre ye nwia me bra panyini okay mesre wo bra fom na oyire se wo mpe na me ngwale ma na emomfani die mo oba na hwe ukwan wa mamre kwan so a esese wo de ma oba no na wo setena nkase wo di nani ukofo oba no ote ho ukofo oba no ote na mami wa bro okay ne kwa nyame anim na wo se kama mi kofra wa de na sentem ukura ko na oja wo sa na wo samba na obedu na makoma akoma so ne ye kanto sa oni sa akoma na ya ware no akoma ene ya wade ne de 6 side atato na ni gie aba na wo akoma obememu no ene sei enti bra me di sie na yakopon ya atom na odi enko ache na se obebeduru a se bi wo chechiri nsem wo yesi ye obi ka ye be sia ka ache no se na adwe nya nyine wo wade mo ye be che ne nyine mu awade na menkurum dia ye dwuma me da se abrotia afoso yanchia ma special ne sister fi owo Roman Hill me ankasa me nua ba woni ni kunu Mr. Said Moro ne baba mu nyina wo mu tie dwumedie na ufoso awade na ya na ye nsem pipa o eto da bia papa ni maame am so matena be almost 25 years na ya obisa ho sa aware ne kura ya na sen na esitia ka wo mapla ko mani mo anti na dia na kote bayira homemu a ene ama na amo akesiese na SMP na ewo awade mu nanso no ofoso panyinfo na kan yo mo se ya de ya wo na se anya wo ya ye nya wo faye emma dodo na ene wo moti aware ase bi kurampo de wase be ma ninja be ma no kura to nanum to se wone ne ntina be mu no obehu se wase mensa ntimfro no akasa no mihia ono akasa se obeba abegina ase no ahwe mani mu aka chem obehwe wani mu kan kire wo se bi ofoso na be ma wone be mate na ose se ya won funso se ya won funso na de ba yo mu ntamate mfie nsumu a ose wasa be pachew enti mo asa atena eno no obesesa ye besi so anke ya nhoma na wasa ene na kokan bo mo ko yeso so a from fry pan to a fire na se ba bia wo ka wo kotena wo ba bi ni kura de na nkaye wasa akwa jejeso ama eframa akwa akobon a yeyi nka mame kan che ma ne se aware ya ayonkofa ye nyina no nka ye hwe ese yetimi ru aware mu anke betimi di akwa awieye na so se eto da bia na se dum pempenso bi na se enipa ne mu ba ko se oye oba o so oye be mo hu se ni suban bi asesa e bia mo komanim na anche pisa obahu safe wa chance da suban ba ko mienu bi edi ya wa nkasa na bia na ye na ho omle na so no wakasa kire na waye wa famu die bia se woyira na se okunu enipa no wonjaye ahu se ekanu suban ho dada wodi sie o sadi awade wuntimi ehu enipa no enkonkosi awie se 100% no bia 60% ana se ni 50-70% a wohu ya na yema wa ma wode kwa wade no bia na sa 30 ana 20% ana se 40% bia wa ehu no na se suban ne ewo mu bi bia wo hya ase no enye ne
eti wonu na wade anasa wode na awura wade makwantom bese enfie na enfie num na wo pese wutu saade na se no enye na bia ono so awuram bese 10 years eti wuntimi fa sa 4 years no etu ase se wo plan na wo animu ana wo sese de eburu wankase wa ho ode so wo ye ohwo hwe enye ye be ma eto ne nsa no wode ebo be ma lokel na wo pekwan yakọ baabi na wo niam agude mo se be ma topono mo e de safoa ekọ according to mo wankase wasema ka wo se mo do patra na mo de kwaye eti edan ni ntino wo tina ma be ma na kunwana okasa no wose me say me first partner na misha ena me sabi me jimi ye na bia me koye na de manyini enti wontu mfirifi o be ma ne de articulator kura be dwure yi ni nyina gu adan gu a wo be sa atra wo no aba apata enti be ma ne ku kura wonku na da wotu firifi wa na ye de Emma de bin my blouse say wo mu joy say e na majapade e na me ne na ye japade enti no wo ku kura na wote wo owu anya mienu ne de ba ko adi agro me kura ya miensa kura nka me fa eyi kota kura ni agro because enchiri wo we ne ede Emma na worum ti awade ase ni kunu kura pa wo se japade na ni kayere japade de na nisem wo so wo ye brefo wo se wo ye opetra be me kura po no ne kwom na wana ne nsem doso nti de wo ye na anwumle no me kura ne ho ye no me wanwa obi a waje pene so ne kasa fe de kasa se waso ye oya eno ene say ne nsem doso wa na ni nyina ne yatimi mo wasinya me ya adom adafia da obeba ase dumo a ye twe no awade mu nsem doso na se wonya krado se ono obai betena ya yonkofa emutimeti at any time asofo akrampo bi dia akrampo 50 years kroma ba be gunu ha na nsen na o wale 20 and na 25 years na nipa no obo ebi wo ha no woto ho wode wadagya mu nyina eto obonten eto no obru nua na woti awade na se wo ye dai yesre se ukofo obi ba na wo hwe niema bi a wono hono se wo mpa ko gyan ne ma busua se ya wonfa na mantwa ana se wonfa na kwantimfi wonfa na bontena ko sra de frifie ni nteno saa so na wo se wo ya wode ne ko gyan ma na busua be ma ne gina ayi ahoma no se ai na me se wonfa mensa mleme a wonfa mleme na wo so wode na ko mo na busua fo de waso di musa busua mo de hye me be sra ne firi mo ho nteno ene amonye mo ade sei ni sei ene wo ye nteno e bia bi ntimi mi enwie bia ye se awade gya ye egunkro na ka ya tu hira gusu se ene mo ni ho biem ene no oba no de won sa bla o ade ye se Mohammed wan ko mountain na nkasa to da bi o Mohammed nchen enti wo tina won fie du kura po no oba ne fa won samlewa wo se wo te wo e na wo twe won plan na wo ye de ope wo so la na wo lock doors na wo ja wo be ye ne ye ade wo fie adai wo fo so se edwa do be ba se no mu a ye twen no wo ba se no mu a yesu ye wo ha se no de owo ka no ya nkyere mu esi ase a wo gidi ye se de wo ye na ye ne papa kwan so no wo mra ma kyere mu nkyere ye na owie so a yesu ye de ye wo no ya ka kyere no se ye na ye matuo kansense mu ebedi awunte no ye behe se tuo ne ye be ye free ho na ba bia wo se ye de tuo ne ye de ato e na ne ma so ankwankwa jensa mo ma me fancy ameda ase okay abokoba sabe preduasa awade de kan nyina ne akohoma no ka akohoma ni awade mu aka awade ankasa ka de papa akohoma kura na ambo ne obehwe o ma wo suku eti mempese meka kompi se de omona samwa kan no o se dwuade obeba eti yenwura mu pi sa eti nadawroma abokuba adwuada se de o kan no fase yoyo na anye sade ya ye kan yiribribi se dwuada wa ma ye beka yiraba ya basem edi akyerewo eti maame se de adwumadi esitie no se be pradua sanye gidigidi so bi kan asem kyerɛ na eto asumu a osi etie no enti so se obeba ye ma ne mbere kakra na dwuada no eni akyiri wate tikwa koma to yem ye behwe ni apa asem no pumasi bere wate kan koma to yem ti dwuada ye betwen wukunu wura oso obeba dwuada ye go computer so dwedie emra sisi ha
ɛyɛ nokorɛ mpanyinfo aka to hɔ sɛ sɛ yɛwo to sie so a wɔnkyɛn tenten yɛ na sɛ yɛwo to amena mu a ɛnea na wuti ate ɔbra ɛyɛ ɔko ampa ɛfiri sɛ Sara bɛkɔ adwuma apɔn abɛsene akɔ school na owie a wɔsɛna bɛfie abɛhwɛ ne maame a ɔyare a ɛneɛ na yɛmpa sɛ abrabɔ no ewie bi na enwie bi nso wei yɛ movie soronko a ɛka ɔdɔ abrabɔ ɛne asetena mu nsɛm ɛde kyerɛ na Sara meka n'asɛm yi ɛyɛ ɔbaa brɛfoɔ bi a ɔmfa n'adwuma n'abusua ɛne n'abrabɔ ɛnni agorɔ koraa ɔkɔ school yɛ adwuma san hwɛ n'abusua yawo Sara ato amenam ama na ebrɛ na Salim deɛ yawo na to sie so ama edin sika ne ahonya ɛna ɔde bɔdwɛ wɔ ne papa so Salim ɛne Sara ɛhyia wɔ university nanso ɔmani nhyia deɛ onya yɛ ampɛ ɛyɛ nokorɛ ɔbaa bi a ɔwɔ university hɔ pɛ sɛ ɔne Salim ahoɔfɛfoɔ yi atwe mpena nanso Sara bɛma Salim ɛte ahwɛ ne domu no ɛnhu sɛ Salim koraa ka mɛma ho sini yɛ foforɔ koraa Mary Bone memfem padeɛ yɛde brɛ wɔ Tarawan TV so ɛfiri Easter bosome no ne dwoada a ɛdi kan Tarawan TV Truth and Accuracy Wayo Hello, Doc. Oh, Wayo, where did I scratch it? Doc, we quite one got to I just say maybe And Wayo si pa de ye ntwa movie wa ha o nti omo kan nyame se o munyai de Wayo si kire no bo ye ntwa movie wa ha Doc, no challenge na your course na at the posse omo because omo be rap to you no who say omo nkase Hey What's it wow moon now be an answer wife? Me ba cho my wife no be. Okay. Fana mami. Doc. Hello madam. Doc. Yes madam. Right. Almost all mami fans but nye no na ye marking scheme no kra wa ha. Eno de enka ho. Na what's it obeto 5G enwom ama ya na so be na rap. Me ba cho me Oh, is there so nyom no ya tunu nyina ama na so aka na rap. Oja mo ma na capella we ku amfem kaka. Enfamansa. Ene ye tie o. 5G. Drink papa. Is it no so be rap na answer na no obeto nyoma na me kwa. 3.1. Ene my acapella name. Missionary Osaberine, Missionary Osaberine, China Pumu, Banatulu, Aku to the Awamu, Yanene Betnaga, Missionary Sompa 93.1. Oriba. Na the auto nyum no kra no de ne ha me te say osa no ribe no de wa chire no me ba cho adaru mo ko Pentecost na say assemblies okay why are there pa na Sompa 93.1. and ye pe wa wo de in fact me fere wa yosi pa yesa anka enwom no ka me nkasa kwara ma fa foforo bet nze wa yosi mintimi ye na yeresa enti ze no ye pe wa wo nwom anase wo de ye pe wa wo rap mpa chow mesrew wo ye obanti me ma hip hop low yikura low bpm na fe wo de ayama wadaroma eti o yeah rap mami yo mizo yeah mizo yeah mizo da ayon sense okay the mizo da ayon sense okay the Sompa 93.1. Dana na to ho food di yawo aye kisasui unindi ya energy ni uba fano pa mizo yes me ba cho ye nwie yo ti sire ndie enye food stop wadaroma
Yeah, rap my uncle. Last one. Okay. Yo, Mizo. Sompa 93.1. Mizo, yeah, sugar free. Pineapple room, apple room, banana room, fruit be a room. Hey, sugar free. Oh no, Ubenya huwate, ubenya energy. Hey, sugar free. Oh, diabetes, what you mean? Diabetes. Hey, sugar free. What you mean? Now, no matter. And therefore, why you see ready attending can in fact, why you see yeah, man, and yes, our party goes to go be Jessica. And oh, what am I going say? And you say no, all the other man who can have a fat, and I say, when you ask him to have a forward, if I told Umizo Hawaii, and that's a pass, was also why your mama, friend say, Mizo. Area Asem Mpe Nipa Jumati ena sabre waso egusu awutie no ye mama kwa babiem na ebraso se ye kon homa ne so ababa wa ene ne kunu awade a wo beda na di ekire wiase amansa nyina se eduabo wom akonmabo so enim weyi asem o abokoba ni kunu no din no 0551931931 0551 931 0548 na 31 ewom se ni kunu baba joda de nanso so no ewo se yetiefo ene ahwefo so eka bibi na afutu sem bi amode bema no akusi se obeba no yemfa entwen no hello the champion station papa mama avia yeah news one wala nchen ofe okay yemfa kafra ma ene kusema Kumasi City Market, me check it here Dubai. Air fly for almost said it said it didn't see him. Okay. Papa, Aboko Boss, Aboko Bano. I brought one Africa class. Let's say, where I'm walking, my fine. What could crew my bar? Would the walk or touch your ban? I have a baby baby. Uba for baby dear. Oh, Sakolana fan, I'm then who didn't come. Let's have brought our back around to be the Kakra best and movie crane. I'm in the okay, hello. Hello, Peter. Yay, Peter. Peter, you. I don't call you. Now, okay, when I come over and come to Sama Ghana for the year. Now, when you are going on a group ready. Now, I'm telling you, Muslim, my young man, job. Which year? It was a worker about the moment time and my name is Taylor Martin. Now I can't papa after time I'm going to throw no junk with the hello. Sompa 93.1. Hello. Hello. Opania yakum ya mwadwo. Bejoso be mo fosio. Yo panipa yetio anwumre. Beda sipi enumere mamenchia woni wabejafo omono osofo na fe kechi amunyina aju ajeso afe mikromuni minu aba no edumasani a ode na smo betumoni mu nsu mechia no ene okunu echam ne mra ne ene abukuba no ajeso say yebeko mene wonum ne free edumasa fonse koben okay na befutu a mepese medema echan ni se baabi a asem no abedie no woma akoma enkofem na wonye hunhuna biye mfrim na wonhwe se baabi asem no esese da no mo betu masundua ba okay mi chiete puno a obi ni Sompa 93.1. Oh. Hello. Udin baby afrefre. Abakase fi faade ne bina lapo. No okay. Ayi yakra me kan se.
And pretty, you know, I'm sorry, I know our Omota work. And pretty, because I want to go and you must you. Omota work, you know. Let's say Bukuba. I'm saying, your kind of work, you know, should be new to woods what you feel. So, Ukana, you do. On your top, and you tell what that was all you can. Who couldn't must be. Good, your kind of work, you know, and we call our society, then the other day, you must channel the kind of show. A baby, our limonade, two clean, or no tie our children. Now, and Thomas Solomon, the city, but what you got, I'm of two. But I would like you to send to concern me before me, what did your best idea? Okay. Open you kuma saba hono so. Panipa, to also my. Yo, me da sipi, send no man go so na me chire mu no. Oba no so be kofie. Ana mpese metwe echa wadwene esi so. Ewiase no nyane a obi pe no ene se obekọ awade na bribinti na basabasa esie. Nanso si a enipa ne se ehwe kan masundwe ba. Mesle no o mahunu na bi embem. Okay. Baby asem na be die no abedi abansem. Mesle no pi, wodi abufuo ko ka se, wodi asem na betumo ne munti ko bobbo no anakoye bibia, wodi ne nkwa na tu adwam. Wonde wasebo a obi ade ne nche ho bete. Na ya hwesifia da no no so bade ne nkire mu ba. Na to asumo a megiri se ne mbaka ne mframa mu ye beka. No. Okay. Hello. Hello, good evening. Panipa majeso baby a free. Me pacho me kasa class wate. Okay. Misro aboko bado wone ma me na oto no mo die kakra wo mo duma no mo ye no. Nene no em se enko ye ma aboko bado. Eno nti na am na abi wi se mi film patam ho, mi fra jabasu. Okay. Ni mo na je se oni mo mo pa. Me pacho hai. Edru baby no musika sam ye. Oh yeah. Nene so me se no enko ye ma be ma no. Okay. No ntia. Okay. Hello. Oh. Hello. Hello. Udin baby a free. Obasa na yes ana e kai be you free so. Hello. Udin baby a free. I'm from Cindy. Kasa Takrade. Takrade fo nyina ho ye. Ochengo bia ho ye. Cindy etio. Kaka mo kwane de. Award di nu samno do. Maybe wo ha. Mpama no onye. Sometimes back can be poor kwa. Just a baby mpa. Mpama. Any more besi echi nti bibia e abota wo me yenje de bebia na mpama da ko besi nya yan kasa ye kai na no betada makan da noki fantika sa de obo oso onya abotar tadi hello Udin baby a free Good evening, but I'm going to say of Fata Cocoven. Jo. Abukuba, Minipa. Okay. Na, somebody, a cafe, a car, a diabetes. I'm an ancient Etinia. A year, mammy, Alberta. Of Fata Cocoven, yet more of a can want somebody. Okay. So I said, Mamma, no, yet, or bow, your papa. Okay. Na, your cream, the cray one. In fact, Papa, no, I take it, Papa. Okay. Take it, Papa. Na sinya mia idia kama menonka ontiasi. Na benimse Sompa di. Asem na ba hono mo besiesi. Na ye nyina ye title se nyambo papa no so beba. Oba ye nyina ye so be safe. Oba kana sibia e be free. Okay. Nti maame no srema mo hwe na muni asem na nokre intodi that meda wasi agree. Okay. The voice of the people is the voice of the Lord.
tie di amanfo ne adanse ya modi fa maami hu. Hello. Sompa. Ema ka tuyapa. Apele so ne plaza. Nyame wotumi. Na sompa ya be frama na we ani pembe ya denya. Ala we ya na didi dwuma say ye di dwuma bia e wo mframa mu a. Okay. Ye be sore so aye de ye yankasa Asem Mpe Nipa number no e be tudwa. Anya dama. Mo dimension ko ani we de la wo so na pembe ya. Ye be sore ya de lines ne be tudwa. O Asem bia. Okay, ani na kan nyame pe malaya age obi frama. Ye de be tudwa. Yo. Ye tio. Yeah, bye. No, okay. Hello. Hello, Ine. Yay. Hey. Asem Sebeu. Adai. If I tell me one day. Me kata frite persona metu. Okay. Me chami repa Messi tuwa. Ofosu. They make me aka kere oba ne be man say obi be ka obo se oba ne to a wutie wutie kasa no no de fan ho agene ye ne aye kasa no ye kasa wano anye se bia ye fre dwumadi no so no ene betimi abo oba ne be man no but ye kasa bia dama omuso so anya awlati chirese ni because wo be hono asam ni mu a na ama nipa no krai sai nya enyina so obi ama odeye se boni bi no odeye nkuno a no wasa nya nyina so odeye no ana se boni bi no odeye ne yere a no wasa nya nyina so obi nti yen se sa de we nso. Okay, hello. Hello. Udin baby a ofrefre. Udin Beneza me kasafi ewutu bon klase Central Region. No, okay, Beneza yenko. Na me pa ka jiro ba na se onya botere aware de mun se mun doso. Ina wonya botere ba su zampen pe su wonya botere de man mra na se ndu na no. Ene wo bi e kene kan tu yi. Okay. Okay. Hello. Hello. Udin baby a ofrefre. We dey frame te Collins kaso free afancho. Okay. We dey abukuba e ka jere se onya botere awale de to base. Bye. The council. Okay. Hello. Papa. Yay. Police station man santa na the producer mi chamu ya de. Birthday no ugusu di. Na se eje na mke kai wo de mke kai haya kwa. Ayo. Tena mu ke bi ya kan diega. Birthday ne bi belated do. Tell you from de mke kai. Yanko yanim. Obia yituba omuno miliano. Kwalo yabre no yanko yanim. Yabre no nti. No bai. Oso me manzo ninti mi dimbre birthday kwa na ekedi. Ayo. I am the edi we wa mana katazo. Babu se we de ya woni mutin. Abre en fa buguba. Ah? We de ya ka ye ka wa je so. So o ri ade. We de ya ye fa wa je so be trader. Abre na de ye fa buguba. Ye fa Gojo space be kunipo. Hello. Good evening. Pani pa ma je so udin baby a ofrefre. To pato me free takwa. Okay. Ofrem Jonathan yetio. E besle abukuba onya mutana. Onene yiro kwisi akano. Ne ki to ka tinya shuru ti da bi wa se so da ma ai wo de ni je. Ko ko ki onya mutana wo ti akano na. Ti aswa ma akano. Ti afoso ori wo bi ti kaka. Also for busy day, they in national way to my current year, the Bush yesterday. One phone Yasim will play. Oma, you can hear with his account. Yeah, oh, yeah, the pound to water. And I want to say. Okay. Hello.
Udin baby afrefre ma ne so kakra wadaroma. Me fa cho. Me ka je feel of one cover. Your fancy for mo nyina mo ya de yie papa. Me fa cho ma mi a o ka sei. Ma mi afie. Ma mi a papa. Oh. Yeah. Me ka se ka bra ma mi a bra. Apa what is the ma mi e wo ma se mu. Ya san ke che me go for be do kushia. Wa ha ma mi papa. Oh. Na me fie die. And say one I agree here. Whenever I have it. Sompa 93.1. I'm not be here to be tracked. Okay. Amena bre. Hello. Hello. Good evening. Udin baby afrefre. But I'm kata fresh is the question sound but this year I could penny. No okay yetio. Me pass o yetio bana sem no. What is it the man and so dey. There is a beman me kasa e bia na ebi na obema no de obange de yen kokuo mu no ebi na no ye di yen twen na bema no so be Canada ali ehu na man de brentimi nkasa wo dem o na me man de brenu so ntimi nkyerɛkyerɛ ase etina o ka kyerɛ sɛ nyame ya dom adwoada no beba ya ma no sa akonya sɛ adwoada yeso ye twɛ no why okay hello udin baby afrefre It's ticket photo. Yeah, tie pa. Aha. Obana were some no come. Nya so me ba me tia waro. Na be man de yam. Hey. Be man de yam. Me be man kampa yale am me na me shena 5 years. Okum that no ba so se da men. Ya besre. Oba pay. Papa. Ya besre o se wasem no yasom brekuma se wate. Na ya de number no. Okay. Ya de number no ebetu dwa bra. Na ye kan wasem no kama. If say Asem Mpe Nipa ye wodos no kuma Cape Coast fo nyina enya asem keto akra. Hello. Me papa Ofosu bere masungi enkan o. Enkan sunsum ke ya duga so vin papa. Kache wati fo ne se de to pa no de ke do ne ho ne di wo wai. Na menya ne ntia se wo no vin no de to pa no enhye. David. Edo kama. Mo the other to plan on the mid card dia. I am sorry police station at you. Kumasi assembly here kind. Okay. The teaching for in Ambedru Kumasi. So police station at you. Also. Yay. Bima menekasana mayedi. By pass no kremu the mano estimate to ba honia dia. I know she. I know now Sabio and some of us say for so ye enti umprano flower and umpeke. A honia semno. Oh, a do baby, I am Emma Munya Nada Semono, and Nada Zone near my Australia papa. Yeah, President out to Australia, and so go 4 years now to be a pro and Nekata. Yanko Monday also Baba. Oba, your dear, can be a kappa. Also, coming come. Yame to me. You better no Joada. Hello. Hello. Udin baby afrefre. I of one se kokobe for nyina ho ye. Ya na do bi aho ye. Ye ti o panipa. Ya sem ko trempo. Da be ko fa ko be. No okay, ye ti o. So be munya ko tema ye ti be ba no so asem no. Adwada e betwe no. Go for trempo. Ye ti be ba na asem no. Hello. Ya be ka se ebi ase nti se be ma no so bi kasa wie na ye hu so bibia ye na fe ye nso wa asem bia ya ka kire no nti men so de me wo kana no anaba na. Okay, ani adu ofre nyina ebesie na sabre de abokoba obi ase ye ntwa abokoba dwoda asem wi no amanfo ani bedie kire papa enti na abokoba nyame ya domo a nye ne ekura ne dem na ye ka abontesufo ne afrefo nyina se adwoada so brabeka wansem efise akonya no ewo ho se adwoada so beba enti wa amade a se nam di ka kan we ye kan yiribiribi
adwada wa ma yɛne afrefo nyina yeraba yɛba ne yɛbɛka akyerɛ wo OD Bitters ɛyɛ nsabia badwa so na OD Bitters ɛyɛ Yansi group of companies insano ensa wei ɛna sɛ wonu bia otumi tibidie ɛmɛma no edi ho adanse sɛ OD Bitters ɛba adwa so yi wɔn wedie nyinaa abɔma sɛ tenkom ni nyinaa ne sɛ ɛyɛ nsabia wonom a utumi edidi ye papa adansedie no a ɛmɛma no ɛde ɛba no na ɛmɛma no sa kyerɛ sɛ wonom na ese eye wo mojanum adwuma afefa ntini mu a ekogu ntini kase nim eho ene mama o mo piafo ade achi anopa ano odin yi pa OD Bitters ama mema no etumi ekasa na zen na ema na dance die kire se boso meso an se le ositwa adwo no se onum OD Bitters ya ema flow no eye kama meka ye wo de me pa kire no eno tie to OD Bitters na ye fa ni adwuma ebebo yie papa aponto ne abadinto eye yo ni nyinada OD Bitters bedi akagina mu pa na oba wonyem enikwa se wode wasem koso oba wo ma oba nofo emfa wasem enkosi OD Bitters so akoda bone unifie edu nwotwe a OD Bitters emwa 0244 723 541 0244 723 541 na enyoma nkonkai Yasi group of companies and this answer we also abegwa so Silent Night Guest House and Event Center Silent Night Guest House and Event Center na fa ko ameka kire we okoda utumi da ma hoto yie pa na oda so a oda atunkromo every say won ba shitiri mo hwam sumye ni mo hwam na so nkron so de wan hweye na okoda baby na nya Silent Guest House a ohun akwakochiru yie papa na Silent Guest House so danya na ya breakfast near the amount environment wo fe yie papa eho event center abedi to aponto ni nyada se ye kwa ho engagement refreshment ni nyada ebebo yie papa live band ni esisu tua so efiada bia na memene da odi siso na kwasia da mutuo special no kone kodi bia ni fufu special no udi na wo sankwai chia usunchem esankwai aduane ne ensan so tu bia da ubenya bi ato nyankyere ne ase IPT eho ena sa Silent Guest House ewo aposifo no junction na utra ya Silent Guest House osinyeminie 0596 103 338 0596 103-338 yankoni yankoda na nyoma enkonkai emfa emayen hairstyle challenge eho ena yedru na hairstyle challenge no eye qualify by eye Sompa TV yaka ye hu biem na Sompa TV ade a wodi ebai eno na me hu sensa no dwuma ye kama na sansa no dwuma we de wo mo mutimi siesie tre emma wo hu etumi ye fe no baba ne hairdressers no bra na betwa won sa no beyi sa no na ade chenwanwaso ewo mu a enya asem keto akra na audition forms no ewo Sompa ha 50 Ghana cedi bra na betro obobre bra na beji usa no etito forms ni bi na eda no eduru a watumi aba be usa no amamafo hu se jiw ye ka 3 asem dia ne ye ka star ahodo dia utumi eye bi magamfo nyina dania bra wo mo ba befa form yi enya asem keto akra otikumasi kropom ade na wo ye bra na beto forms ni bi na amamfo hu se dia won sa no esitie efri se kanea dia odi si kanea dua so a na hyeren o de sha ase a enhyeren edu so nim ye dia bra na be ye miehwe ewo Sompa TV no so 055 319 8282 0553 19 8282 ehun komodie bia no ye betumi adi a kyerɛw amanyoma akonkai ye papa aperativo no abusu so echaw aperativo no abaye papa na spices na herb ni fruit no ewom se tenkom aperativo no eni ayese Yesu Kristo moja no enya asem keto akra ema no di ho adanse se onya aperativo no bi eboa akoda na fu aye tototo ano wonom aperativo no bi eboa ne ye papa umpe wei na apede he ba bi atonsa sa wo man ganam biada ubenya bi ato FA Masters Limited Obasanjo akwante poso Accra Girls ho a enkran ena mekanfo na media mawe ni dudum ho na ubenya na wato no amanfo edi ho adanse ye papa yefre operativo fo no ewa homatufo we so ye kire akwan na wo pe ne dudu mu a watumi akwa kotobi ba ku mienu miensa bia de dudwuma watumi akwa kotobi na tumi aboa ye pa 0246 270 221 0246 270 221 mizo one 5G mezano hey wa mo yentafo
sankrofo we omo ka time eno ti me kanfo ma say na say ayi yo aponto bia da no okwa mizo ene 5G meza ena amanfo ede yo hwe eno ye kama nya nkwaje obi antoa na kira kwa situa entoa ka debi mizo wonu bia wato atwene eno ti no amanfo kwa ye ya se gugu hwani amanfo agiatum o twa de bra nane panifo besi konwa na tobi na kote so mfaso ewo Sompa TV Sompa FM ha Mama Esther supermarket ewo abuakwa ene Baptist University na ben ho wokwa ubenya biato sa ana abawa supermarket eno so ewo Mazi post office 0242 737287 0242 737287 yekotobi ne dia kwa kodi adwuma afise mizo ene 5G mezano amanfo abjia tumpa papa Blay Enterprise asinfostu Habitat Big Time distributor kese pa winiba makasim ne asinfosu twifo praso wokwa ubenya bi ato ama ho ato ye papa abrewatia Oforisuo ye ka kire obi owo ha mane etete no koda na bedware so sa Asem Mpe Nipa dwumadie ye wo ho ede ma wontie no bomode ayama no na efre ye 0546 883287 0546 883287 and a 0243 58 another 5878 0243 58 5878 and also 0452 0945 93 0552 094593 mu bia obefre bia no ya krado say ye no ebe kasa na ya twetwe enkomo na ageni buaten Facebook odne dia boss one na yire eno Patricia o mo hwe den ye da wonom ase e wo hosanso e na ye nuanom ahodo pi e na di bia ba oyibo buaten wose ne behin wo hwe life e ho na enjoy show no ye ra my buaten so ma ya jona ye bo adwumaden ti yankopon ko so amo yen na yentimi enya ne saa kwa no so wase we nyansa ne adwe program papa ya ebo afoforo nti no ye da won so wase Vivian Chey wo Gabon Vivian ya atwa me hi wate woni Mr. Boate mo nyina ne ye fa monka group ne ho awusiafo ye si ase nom na ye na mo nyina mo asofo so bre na so nti enya ne nso nyamboa otena ya to aha ena Asem Mpe Nipa dwumadie ye dimu nyina ebesie oto omra samonka odifo po kwabna abrewati awotene ka chief executive producer madwumadie bema usu kantanka ka onne na boafo nyina da MC afo nyina eye o mafam de mi bonkum ne man pk ono ena ye so de kura no a ye de aha nyina da eja no kofro bofo mpa bema so keto am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ni tifosuo me na metena twam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so okuafo kwa adwuma opon me na pamfo ye ko long time Ohini yiri ekuya yeboa esiamenie abrewatia sabi sepanyi wofia onhwe massive amfo ensade samra ho nsensem nyina akoye bibie wo ho na makoye abrewatia ni America ne se woye panyin ana se bebunu se wo pe bibie anuane nuo wom anomanya ahoden a ni awohia ne miso fruit any 5G drink Midin de omra Samoa pempe wo silipen emempe nyatwom ade efre nyatwom de emempe ensaden yede ye no ma bebre Bible mransa na mmom se obanum nsa na obetom tinta akotete ahwegwatam de eno na enye nanso ni nyina mu no bibia wo ne mre se do sankafo ka no eno timi wadwumam anase me ofie na mene mabusua pe bibi anom eye miso drink ene 5G ena mene mabusua ye nom efri se eno de no alcohol abusua no obia timi nom bi se de nkrofo bi edi ka keka sensaden ya de de nyina over the bar etiefo ye fra me catch obi makakwa ye vegetarian ni de wonim se mapon din hu hia me yi pa enti enyunu tom na se ba ne se me pensa papa anoma de me hia ne miso fruits drink ye mfa duro bia nso mu e natural fruits na se me hia hoden so a 5G wo ho ma me e ma menya hoden ye adwuma donhwere bebre a menti bre. Yo guys, Dr. Silas nie, Sompa chief driver. Se ewiabo na menya me 5G ana me miso drink ya na ba bia 5G. Drink pa.
odifo poko brani maye nyame ni pay ensade pade empale me enu nti na meje me 5G eni me mizo drink na me de aye me niema Sompa FM. Aperitivo beta. Miso fruit drink, no added preservative. 5G ana. I want you to pop. I don't be what yes more. Na mesaka emuna mreke kameho emuna miye matinyena adombi wo yesu mo emuna mesaka oh emuna mreke kameho
Sompa FM. Sompa FM. Ninja fruit drink, no added preservative. 5 Tiana. Sompa FM. Sompa FM. Sompa 93.1. Shirama,
bemo. Mi onyame, mi saidina. Wakrano siminya bimano, na wakrana. Osi mi tuminye, mi onyame mi saidina. Obi adisuasu ni tirisono, ofani ni namra mi chana. Besiano, bemana humio, miba. Ni baby anani daswasano, ofami nyaminya ni daswo. Besiano, bebuano, bemana ni je. Wakrana siminya bimano, na wakrana. Osi mi tuminya, yo nyame mi kebemo. Obi anani daswasano sono, ofani ni tuminya mi swa. Obi adiswa bisu ni twisono, omra mi tena mesiano. Mi onyame, mi onyame, mi onyame. Mi onyame, mi kebemo, mi saidina. Mi ba mi sinya butawai. Nepcha meni mara, na minyi uma watambo. Medemre na ye matie. Lebo panya tu animwa. Ima esumu no da memeni penyina. Ehunu se, medemre na ye madio mi ba. Mi ba mi sinya butawai. Nepcha meni mo, na minyi uma watambo. Medemre na ye matie. Lebo panya tu animwa. Ima esumu no da memeni penyina. Ehunu se, medemre na ye madio mi ba. Mi onyame, mi kebemo. Mi onyame, mi saidina. 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 Sompa FM. John 3:16 aka Asem Mpe. Tie, osi yesa so di boni ne chino. Ejo Yakubo odobia. Odi ni padru no die odo mayen. Odo sejege